mokgekolo o ntsamela le batho so ga ke bolela so family ya bomme e lwa le nna re a gone ntwe mara ke a sokola ne ke gopela ntate Moremi a nthushe a thushe le motsagesho a gone bona re bothata ke ile ka mokgekolo e file gore ba mmerekisa le gone ke gopela gore a nthushe re gone itse gore mokgekolo wa berekisa o re bjang ka baka la re mele ko e tla mo go nna gantši ba re tla mo go mokgekolo so a ke gone go she gore wa berekisa o re bjang ene re ile ra timella bana ba rena ba timeletse ke makgetso le yena sa mmogo mokgekolo ntepa le thota di gona ga re tsamaya re nyakisitse ba re wa tseba gore dilo tseo di kae re gopela thušo gore dilo tseo tsa bana ba rena di bue bana ba rena ga ba kgone go kry-a mebereko ge ba re ba ya ba maketa ba palelwa batho ba maketa le bona ba bereka mare bona ga ba kgone go bereka ne ke gopela thušo go lena ntate Moremi le re thušeng. Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng pitšaše ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše ke nna Maki Malefo ke tswa mo Tresteng re thomile re nna mo Tresteng ra thotha motsa mokgekolo wa ya motete go mokgekolo no o buile mo ge ke ra boele ga yo mpotsa gore go na le dilo tse ba mo epeletseng tsona okay ka re gona nna ke tsamaye ke nyake motho a bereke motsolo re kgone go boela motseng wa go ka bane o šile badimo mokgekolo wa gana so gone bjanong ge ke bolela le yena mokgekolo yena o bompiletsa batho gore nna ke a moroga so nna ge ke tsamaya mo ke tsamayang ba mpotsa gore mokgekolo o ntsamela le batho so ge ke bolela so family ya bomme e lwa le nna re a gone ntwe mara ke a sokola ne ke gopela ntate Moremi a nthushe a thushe le motsagesho a gone bona gore bothata ke ile ka mokgekolo e file gore ba mmerekisa le gone ke gopela gore a nthushe re gone itse gore mokgekolo wa berekisa o re bjang ka baka la re mele ko e tla mo go nna gantši ba re tla mo go mokgekolo so a ke gone go she gore wa berekisa o re bjang ene re ile ra timella bana ba rena ba timeletse ke makgetso le yena sa mmogo mokgekolo ntepa le thota di gona ga re tsamaya re nyakisitse ba re wa tseba gore dilo tseo di kae re gopela thušo gore dilo tseo tsa bana ba rena di bue bana ba rena ga ba kgone go kry-a mebereko ge ba re ba ya ba maketa ba palelwa batho ba maketa le bona ba bereka mare bona ga ba kgone go bereka ne ke gopela thušo go lena ntate Moremi le re thušeng. Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng pitšaše ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše ke nna Maki Malefo ke tswa mo Tresteng re thomile re nna mo Tresteng ra thotha motsa mokgekolo wa ya motete Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng pitšaše ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše Thobela tate ka kapa le bolela di Lina malapano go tswa Almastrift Newstead ne re gopela thuso e kgolo go lena re gopela go tla mo pitšeng tše kgolo mabapi le tše di diragalang ka mo gae ke dula le mmaka le bana ba ka ba babedi le mošimana ke goe ba nšhala morago ba ausa ka ba babedi ba nna Mamelodi le ngwana ke goe wa Lasbon la nšhala morago le ena o nna Mamelodi ausa ka wa mathomo o nyetswe ebile a se wa mathomo ka gore wa mathomo le a butaka ile a tlhokofala ka stroke ka 2014 and then go tla ga wena firstborn mini second born ke ena ausa ka o agile gona mo Almastrift mo gona mo Newstead mo le ena so bothata be re nang le bona ke gore mama ka wa lwala
o lwala thata o phela a eme ka mao kore ke motho le gore o lwala a tsamaye kwa semmone o phela a bolela ke kwa bohloko bošego a re robale ka mogae a re robala gona boroko le mmaka o phela eme ka maoto a re ke kwa bohloko o bile o a goelela le go goelela se tša thomile a re ke kwa bohloko maoto ka bohloko le ntho e ntsamayang ka mogare mara a gona ntho a gona selo a re mmele gae wa krempa and ka mogae a gona boroko totally le ba ausa ka ba phela ba lwala ba phela ka malwetse a ba ka gata ka mogae ba phela ba lwala ba phela ba lwala le ba dile magaeng a gona kwano ga botse mo baneng ba mo rena bane ba motho and then ausa ka lena o ke mošala morago o ile a fetela ke lesia ba lesia di hlokofetse le ka mo maleng a gage mara o tswile a phela ga nna 2 minutes nyana a hlokofala a gona bophelo ka mogae ga ba tsena ka mogae ga ba tsamaya fela gore dilo tse ba re ba di tšea ka mogae ga go iwa batho mola le mola ba maporofeta ba bole ba ba botsa ba dilo tse di tšea ka moga bolena le tega le tlile ga moga le ntongo lengwe le rwala from ka moga bolena ka gona mo gona le bothata bo ausa ka moka le rena ka mogae dilo a di tswele pele mma ka ene bile se le ba mmetha ka sefola mo letsogong le letsogo le wa lebereke ga botse a buta ka hlokofetse ka stroke le yena gore a gone ntho e lokang ngwana ko ga lena o phela alla ka hlogo o phela alla ka hlogo papa ena o hlokofetse ka 2011 ke motho re go phela ka ngwana ko ga last born ke motho re go phela alla ka hlogo le ka mo gone le bothata ba to le kae re gona re leboga ge le kgonne go tloga ka gae latlamo ya re leboga ge le kgonne go tloga ka latlamo sande a emphega botsana ka mo e reng ke itšee so ke leboga ge le kgonne go tloga gae le tlogile lekoko la fihla ka mo meagong ya kgašo magageso se re se kgopelang ke nnete fela re lebeletše tabeng ya nako malome ka kapa ke ba o ka ba amogela ba tla ba re botša gore o ke mang ba kgona go tsena ditabeng re a leboga professor re a leboga batswadi gore lebele tshepo godimo ga lana go lapetšentše kgolo lebele tshepo godimo ga office ya professor moremi le mebereko wa gage seo se šupa gore ge le šalela le tšea sephetho sa gore re ya dipitšentše kgolo go ra gore le tsebile gore ke mo e le gore le ka tlela a hwetša thušo gona jwale ke nyaka go lemoša ntote ya gore motho thušo ya bophelo o e kry-a ge a bolela nnete ge o bolela maaka mogala bo o tlo tšwela pele go alafa maaka wa lena dinnete tša tšwela pele jwale nnete fela bana bešo ga re bolele dikereke ka maina ga re bolele dingaka ka maina ga re bolele batho ba ba seng gona mo ka maina ge e ka ba o ile wa ya ngakeng eno ba gore ke tšwa ngakeng tsoko ge e ka ba ke moagišana ka artaba ke skepe ge e ka ba ke ngwana mmago ke sesi ke abuti ge e ka ba ke motswala re se ke ra bola batho ka maina ra bola dikereke ka maina magagešo gore re tla re kgoneng a go bolokega batho ka moka ke ya lemogela kgaetšedi tšaka kgaetšedi ka mo o ka no thoma wa fetiša madume wa tetsebiša gore ko wena mang ke moka kgaetšedi ka latela ke sa tsebe rena koko ka mola o tla latela goba o a kwa tše diragalang ka fana thobela ke dumeditša mo pitseng tse kgolo komaišang tate moremoleng tate ka kapa le setšhaba ka moka se se mphelang pitse tse kgolo nna ke nna makimalefo ke tswa mo trusteng re a leboga kgaetšedi go batamela le kopelwana le go kgona go kwagala ga botse thobela ka mo kgašong tate moremo le tate ka kapa leina la ka ke nna Rosina Makitla ke swa ka mo go la kgobokwane ka mo bantwaneng section ke a leboga
re a leboga koko ke mang mo go lena tša mang mohlomong ke mmago lena ke go kwa lena ke mogatša malome ke mmane ke mmamogolo nna ke mme o ke mmago lena kgaetšedi ka ke lena nna ke mmamogolo o ke mmamogolo wago go ra gore wena mmago le mmago ke bana ba motho ke bana ba motho ba latela re a leboga bana bešo jale wa go tseba ditaba gore a tla kgone go di tlhalosa gabotse ko mofe mo go lena ke nna ke tlo thoma ka nna o kwena o ka no tšea lekopelana leo ke moka kgaetšedi ya ka wa tšwela pele nna ke na le bothata mara ke tse gore dinyako thoma tsa ka morago ke sa gola and then gore le tle le kgone kuša gore wa ke thoma tsa morago ke sa gola ke godile bohloko ke golela ka molapeng la kokwaka gore bommaka so maka ile ntlogela nako e telele ke sokola ke hlokometse ke mmangwana ka mmogo so mmangwana ka mabereka maka tsamaya mmangwana ka bereka le yena ntebelelang ke tlhoka something ke yena nthušang and e le maloma ka ba babedi so maloma ko mongwe ke ene le gore na se ne problem le nna mongwe ke ene na le gore na le problem le nna so maka ile ntlogela nako e telele ke sokola ke sene selo so go diragala gore o re go ile ka moka a ba mmeleng so mmangwana ka rao ka baka la gore o mo mmeleng ke tsamaya le tropo wena o ba se tsamaye le rena kane o kena sekolo so ka re ao a go le problem a tsamaya ke ile ka sala mo ga bokokwaka ke le one ke sokola ke le one ke itša ka mo next door tšatši le ke tšhabang go ya go ja ke robala ka molapeng ka tlala ene ke robala ka mofase gampeto ke baka lone ke boifa ke nna ke le one so motswadi ka ke setse gore o ile kae a ntatlhile okay ba tsamaya kokwaka a risa komeng mola since a tsamaile lengwane re sa itse go kae ba tlhaga komeng gore ba ke komeng kgolo ya basadi tšatši leo ke mmone tšatši leo a fitlha ka mola basading a re aowa mo a ke kgotsofale a boele morago so a ke nagana gore mo ke tswang go bjang ke ile ka tsemokelela ke simolola gona ka mo ba re ke boele okay ke boetse ka boa ka mokgwa ke amane ka mokgonanya ko kgotsofala after mo ya ba gona ge ke mmone ver koma ya boyaloga ra be ra tlhapa matsogo ya ba gona ke a ile ver re sa itse go kae ba tlamele gore go tseiwa dipasa kokwa ka re ngwanaka ka baka la gore a gone motho a ka go tseisang pasa ke tle go tseisa ka sefane saka sa ga makitla ka re ao a gone bothata e le gore gana e le gore nna kwa gama a re wa ga malefo tatago ke malefo mma go nyetse ga malefo okay ka baka la re mmabo salaeng ya lenaga ke tle go tseisa ka fane ya ka ya makitla ka re okay ya wa gone bothata kokwa ka o tseisitse pasa ke sokotse gore ke kry pasa ko dipaseng bankgane ba re ke sale monyane mara empa fela mengwaga ka e qualifya gore ke tse pasa ke tsamaile yena re tse dipasa le babedi mara nna yaka ke sokotse mo e le gore di ka be ka ehlola ka be ka dula fatshe ka re ao a ke tlogele ka baka la gore dipasa tsa batho ka moka di tlile nna yaka yatla e le ka tle ka thuša ke ntato mo a e kry-a ka mo officing a tla le yona re a se pasa gago ka re awa ke yona awa go ba le bothata o ile o tsamaile mokgakolo a ntse ka tšatši dingwatla a tla a re tlo check a fitlha ko rao mmage a tsamaile le ena nna ke setse ke noši a re gane gore o ka re a o ne le motho ka re ao nna ke nna ke noši ke tsene ke robala mo malapeng tšetšeleng ke tše ke ditlhong tsa gore ke tšile maabane ka mola ao a ke robale ka tlale ke robale ka mofase gampeto nna awa a o se ka rao a ke tsamaye ko botsa mogala wa ka gore ke tle ke go tseo o nne le nna okay ya ntlogela a tsamaya weekend latelang o tlile a re ao a re tsamaya ke boletse le ena awa ke tsamaile nnete bophelo bo ba kwa a zanke ke bokgona ka baka la gore a o seka le sebara sa kane baphelo e le batho ba balwang ke sa kgone buša gore ba lwela for nna ke le ore go tiragala a o ile ka tsamaya nna a o sa ka tsamaile be le kerekeng nna ka phutha dipeke tsa ka boela morago ka nna ke nošimola ka nna mogala ba ka mo next door kore ke bitsa mme wa tene le mmamogolo ka mara wa kgoro a re mara wa sokola mara go ne le malomago mo gausi o e leng gore ke malomago a mmangwana mmago a ke ye ko mmotse kere ngwana o wa tlhaka o nna a nnoši gare ga motse a tsamaya mogale bola a ya ga malome nna a sa tsebise le gore
ke nna ke noši aba malome na tla re tlogolo gane wa o sampotse gore o nna o noši monna ka re ao a ke ne a ka bana le matla le tlhaloganya gore ke tle ke go botsegane ke sa le monnyane okay ke ntse ga malome 2 years ka moka a zanga e tla mogakolo a tlo nyaka o tsere ke kae go direga bjang after 2 years mna ngwana ke la boa lo a ne le ngwana a ra wa re bile boa ka molapeng a wa ka boa ka molapeng ya ba rona go nna ka molapeng gaka a wa go tlile ra thotha a tla mo trusteng a ka motse mo trusteng makoko a fetsa ga mo trusteng a wa ke mtholo gore ke ra sasa ene nna ke mtholo gore ke iperekele ka mo dipolaseng motho wa gale ke goletse ka mo dipolaseng ke iperekele ka baka la situation ne ke le mo yone awa ga o kgone tsamaya a ye go gola mola officing le mo gausu ba sa gola di officing a tsamaya ka molapeng go sena selo go sena mpe go sena selo a tsamaya be gona gaile ba kgone go tla ngwana mangwana ka re o ka mme ka re a ka ne ba nnitsa mme re vela re go le bontsa ke ra wa sala ya mogolo batho ka moka ba buile go ne le makoko mo ka mo next door a tsamaya le a fitla mbutsa re ao maki gane mma go ba ke re a makoko a bua ke tsuru kae ene re tsore ke tlang le bana ba ka ne ke le bana ba babedi kana go yo a mo ga go ya a ntshele upera a pela bana a bua mo tsare ha o ka tlogela bana ba sene dijo se le a re nna ngwanaka wa mafelelo o godile a go nna le go tlo mo rekela bopi okay a go no thata nene ba go le nete ka pati ka mkhakolo tlhokfetse mkhakolo le tlhokometse too much ka bana le ngwana wa 2007 sebere se ka tlhokofetse ka 2007 ngwana ka ne le 2 weeks se nko re go thushe ke kwa o ka re bolela le dilo tse e leng gore ga di bohlokwa ene se ntse o thomile go bolela a ke kwe gore bothata ba gago ke eng o lla kang ke ntunya ka nthuša yona bothata go go tlhalosa le dilo tse e leng gore ga di bohlokwa ne ke nyako nnete le kgone go kuša gore why ke ile ka ema ka maoto ka bakala gone yone ke sa phela bophelo bola ampediseng ka bona ga ke bolela ka mo kore kore a bolela taba ke re ke a moeletsa a nyake ga go ne le ngwana ke mo motho ga a fitlha o botsa ngwana gore mma bona ntho ene ga ke morogi ke a moeletsa gore a wa mma mme go tira ga se go tira ga so ke a bona gore lehlo le la mathomo a go ntira lona le gone ene ka se fela that means gore o sa le mo ga lona ga nna ke bolela ga a nyake go nkutlwela ka ge ke ngwana ga ene sentse ba nna ke go la tsang ke mtlware ngwana ka mara go ne le ke re ba bararo go ne la o saka lona tatela mara bona go no botsa ngwana ka mketekete mme ke a bona gore le shelo le la mathomo ma go rena a re go thuši mme o lelang ka ena ke koko ke mme o go dirang a ntshware ga pile mme go tloga ke sa le monyane ke sa gola le nno ge ke re ke a moeletsa la ke a bolela ditaba ke re a wa mme a go bolele soya o bolela se go bolele se go bolele nna ke motho ke motshwenyang o dula kae gone jale gone ke nna mo seteng sengwe sa ga mo a re mo trusteng alright koko ga go swara ga botse a tshware ka re like ke ngwana gage mara o ne le ba ba ausa ka lwana tatela bona o ba tshwara ga botse o mo swara ga botse o ke ngwana mma ngwanaka ke godile le ke itse ke ena itseng everything ye le gore ne ntiragala alright mo gongwe ena o tla no ere mabalankwa ka pelanyana le kae mama re teng tate moremi ke mang kae ke Rosina Makitla ke Marosina Makitla ke ngwana mma ngwana wo a ge ga bolela re godile mmo bjano ke nyako ba ga pila go tlogela mathomong tate moremi re ngwadile lengwalo ya e le nna ka re mara ka mo re phelang ka mo ga rena ka mo o phela ba teng a bo ga pila be mo rena ba sokotse so le rena ra sokola ene le sokolo le ka re la kae le mola baneng ba rena ya bana ba rena ba godile ba kene dikolo ga ba dire ka malapeng nna ke le so ka malapeng ma ka nane le bana ba 4 ka mo ka ba robetse 3 robetse go setse nna ke le 1 so mawaka o a lwala since 2004 a lwalang re hlehlile ka yena man re hlehlile ka be ka feletse ke re mara batho thushe go ikrea kae ile ba beramisa ngakeng tsoko o feditse 2 years a zanga bana le bokao go la leng ga gage ke mothelong gore ga a robale go rutla o mana a re le balaelang bana baka
le ntlhakisetsa re wa e le utswa dilo tsa Ke mang a sa robale? mme wa ka Mama go ya. Ee, Ke morwedi wa. ke monna go ba latela Alright. Yeah. bjana ka botsa go kare ai wa itse bophelo ba re bophelang ke nagana re ngwale lengwalo re lise ka radio re le ngwadile ka February mara la ya gwa a zanga re Arabic ra boa ga ra dira voice record tse 2 Mo lengwalong be lengwadile re le nyaka thuso mo khutama. nna ne re gopela thuso ka molala be re phela bohloko a re robana dilo di kitimana mo di mama seng ge di re 9 o'clock nna ke robala ene ba kutu e be mo se ke lebelle mo phase gore nka topa eng ke foshi mo dimo Ke tse mama go ne ga. a e go sa le ka mo gae ga gabo Alright. e And then ge le lebeletse bophelo ba mama go le ba le bao bo no tshwana bjana ka rao ka re a re ngwale lengwale re berelle ka re ke kgale re sokola ra bona gore a gone ntwe e bankao ra ngwala nate lengwalo la tera sa Arabic ka April ke ge re tla mo street re gerile mtato ba re ke mima gore ba re ke mtato mima a rawa ka kapa ka jelo ga ke mara se nna le thuša ngalo nga le fa le pepe la ngwala gape ngwalo lela ka mogola le lengwadile a wa ka metato la re ball pen ra ngwala a be le ena a recorda ka phone ya ga a bona ka bona ya mangwalo re ka go bontšha mangšiela a tletse mabox a mabedi aga ka poto le bontšha gore re tsamaye jwang aga that's why go fihlile le kgono gore re le tsentšhe fa aga ntate moremi jwale a re hlompheng nako ye aga gore ba ka okay se ba go thata no ka mokibelo ka ba pass 8 ngwana wa o first born o mphonetse le bishego ya a re o mpitsa Rosina ke mangwana ka maro ba no laitse Rosina meswal a ra kokwa ke re walla malato me walla ge ke fihla ke keralla ke re alla o llela e a re o mama o mo rogile okay ka re mo rogile o re mo fe phone ke bolelele a zanga khona go bolela mogego ilalla bollo le nna ka be ka kopisa o rogile ko a re rogile True. Ka ba zanga no ka re sorry wa itse ke gopela gore nna ke robala. Through 5 o'clock ke tsoga le bana ba. Ra fitla ka. Re fitla vele go tsogile le la to tsore ke le tolo tsone ke maoto. Ga tsoga mara na pile ba sa khile. Arbo. No, wa mana kana go re kana nyano motho go nthela ba dira. Nna go ra gore ke family ke mmochi. Wala le gore nna le na re thakana te tumore. Go tla botlhoko. No. Arisina maki uitui karuri an komala uri makamala kitse asaka tana sela ke sa matlala motho ba re ke matlala ke ni ke ka ra ka re go tla jang gore botse nne gore nna mehlo wa lla re wena wa mokomela a der di piega le re ke mpa di fono tsa matlala a re fono tsa matlala na ke nazo di ka mo fono yela e senyele mme ke ga lla ka re me go mola go neta ke ga popisa pelo mona a bo ka re gane mona ke go tla wa o rawa mme ke boditse Rosina maba go nne o re mme ena o mo rapela mana ba go re ke rena yena ga sa le femeni ntate more ke re le femeni ba ngare ga nna re mo fatsa re ngwana re disa go le re ba bedi re ya go ena mala ba a re a bo re phele go tshwana le batho so a hlaka a ile mana mo a ke mo service a mana tata a ba botsa mer a botsa first born a re wa itse mme ka mo ka ba mtsem wa itse mme o mo ke peletse le patlelo mola kenting a wa so nna ka mara re ke abela le kutlwa botlhoko a re o botsa wa ka ra wa maki mme gape mthelo ge o ka mo fetola ga botlhoko o re wa ntuga na sa moroga hlapa ka re bona a re ona ya mola mana yo o go buditse wa itse go nke deditse le patlelo malakedi go bona la go fe ena maki o re epeletse ke mang o re epeletse ke mme o utlwa ke re ona o ka re nna mbuditse mara za ke more ka re maki tlogela dilotse nke re tla ba ra fitla mo re tlo re bothata ke mme di ke tsela wena o buditse ke mang gore ba epetse ke buditse ke yena re mpotsa re ena tsonga ke ntse fo tate more a ke re la mathom o rometse gore ka re hlwa le hlakula so ambotsa re sena go pela dlema ka ena ke nya se mo le mo mpitsang ke ya e ka re ra itse re bana ba motho mme wa nthusha so ka e fitla kwa re yena o metsi e ile tswa
moruteng tsoko morutong moditse le yena a re wa lwala ene bolwetse ba gago go na le basadi ba bararo ke basadi ba bararo le monna o mowane wa ngaka wa bararo mosadi ke mmao ne a sa mo bigise ka roke ba re ya gore ka roke a gona taba tsona tse a re ithike mo fase se tjadile ba re bitsango go bola ditaba ka mkinye gore nnete e tle e tswelelle if mme ka nnete o ne le seabe mo wena re tla bona ishe ka mama go ga o mo lebeletše o bona go loya a ka re ba ntoya re ile ra tsamaya ke le leno ba mpitsa gae anka re ga re thotetse mtete ba re mme wa lwala ka re okay ka re di be ka mafella kgodi a ke ye mele re bola ke tlotla nnete ke dimeditse o ka re ba re mme wa lwala mtete a wa rile mtete ke fitlhile nna ka ntsha tšhelete dipheko kwa a tsamaya o rile a re o tsamaya kae okay ke fitlhile ka ntsha 200 ba re ke 200 dipheko e le nna e la sa ka lwa ntatelang e le ene ka baka mo ke tsamaya ke nyaka tlhatsi ka mmitsa ke tsamaya le ene mo go mo le gore ke aowa ga re fitlha mala wa alla o ntimeletse ke dintepa le ditheto le makgeso a bana ba rena a timetse so o re ditse o ditimeke motho o ditimetse kae o re ka montlo ke di bjana ka montlo ba ile batho bana o re a ka kera batho le mara dintepa le makgeso tsa bana a di gona a was okay re ile mo mothong a re fitlha mothong mothola ile ga a di tshola a re makoko dilo tsa gago o di file motho o botsa bana ba gore motho ke mang a rawa nna ke sa gopola gore ke mothola re ao mogo ke le mososososo a ntse ke le gore ga mention strat ba re nna ke moteta ke go itse ga pele a mention strat a se ka re okay ke motho moso okay le nna no so re dire bjang motho ke motho le gore yena o ya go berekisa mokgakulo wa go shisa ntata moreng okay re buile ntata la rawa ke tla mo petela ka nna le gore gore a ntse so o ka no o ka re wa tshaba so makoko wa tshaba gore gore ke ditse gore khane tshaba ngarawa ke re utlwa ke tshogile a re ke nna ke tla mo petela tela gore a ska tshwa tshoga okay re buile wa mpetela mo go ruile na thaso kobele ya gage a re mme sentse a re botse sephiri se a ne le sona wa go shisha a re ga re tsamaya mo sentse a le bitseng le bana ba gage a le botse sephiri se a ne le sona so o le yana a mmitsa dipheko di kae mme a re aowa dipheko ke diepetse a ratsa tatagwe a re ke ye go di epolla na mo diepetse mme a re aowa o seka di epolla nna ke tla sale ke nyaka motho okay mme o tlile mo go nna mo a fitlha mme le motho le moro o tlo mpona ka re okay go tlo re bona go le taba ga ntse ke sentse ba tsamaye ngwanyana ka ke ga nna ke motho go pere ka mo polaseng ke ga ke re mmere kwa mo diterebe ka re ka mo le ngwana monyane o ka no tso setse mo and then tla after Christmas to ra tsamaya a o ntse ntse a mpotse selo go tiragala tjadi ye wa mpotse ke no mme khane a Christmas di fitile ya ga e ka baka lore ga e go tswaletse bana ba le ba lenko a ba go tsimoleng teng mola batho ba ba rubetse ba di ba nyaka mollo ba nyaka okay ra wa nka si kwa ka baka la gore gone bjang go le ntse ba di epetse mo jarateng ke re ba di epeletse wena na gore ba di gore okay nna ka le ke a bereka a ke ntse tšhelete ka ko bitsang nga ke itseng e ye go bereka mola gore o tlo kgone ya gae kane le latile mokgekolo kae wa re ke la re ka mola gone yane o mošile a gana re aowa a ke moya ke motho wa gago ka re ke gona a ke ditse moruti mamang a tle a go thuša gore o kgone tlo ya gae gore badimo ba seketle ba kera ba elwa le rena okay a re le ena a ke moya ke tla teyekela motho ka re okay nna le ke re ka baka lore ke a thuša ka tšhelete yaka wena o tlo tlenyekela motho gone ta gone yane ke ngwaga boraro a le mongwe okay ge ke bolela le yena mme ke mmontshe ke mme gone yanong badimo o šile badimo soso a nyake gore ke bolela le yena so nna ke bolela le yena ke a tshwenye ke a morogo ande nna a gone letlhapa le leng ka mpologa ka lone okay so ke go fitiseng so after mo a gone bothata o ntse mo go rena a gone problem nna ke tsamaile ngwaga feta ka gaster fetsa mmereko ipare ke le ka modinamone after mo ka hwa lehlakore
letsogo la ka le ntho ge ke nota ka mo ke nota ke a utlwa gore ke a motho mara ge ke re ka mo ene ge ke re ke a tsamaya go a gana ka re no man a ke ye motho ke re ke ntse ko ke ile ke re ke re fitla ke re ke ishinke ke keng ka baka la rile ka mmotsa ka baka la RDP le ka RDP a ngire stene se se rekisitse na gone le se rekisitse se rekisitse ngwana mambula na a re botsa so o se rekisitse mothomoso and then so mo se rekisitse ntata matala wena o gana nna ke lokisa gore o kgone chifta o ye gae nna re titsalemo ile ke fitla mona ke re ke ntsuko e seng ke bantšhatlhofe ba mpotsa gore wena why o baka motse ka re aowa nna go le motse ko bakileng a nka re ka itse nna go le motse ke bakileng nambile ba kena ditabe ga re kena ditabeng a re aowa wena o baka motse o e leng wa mmao ka re a go ba a ke ba ke botswa nna mme botswa mme o motedi mola ke nna ke bone le steng sa ka sa kgale ene mola steng se le gore o se rekisitse le ngwana mampola o ma ga re itsisile nke ke konkoko ishale kopelana le mogausi ko le kae tsebe ga iteng le yang kwa marabuale na le yang kwa koko koko le bolela le ntate moremi a kena wa bolela mo ke morwedi ya go wa motseba ka ke maki le ya kwana wena le maki na le maki ba di ke tshwenya ka gore ga bolela le nna ga re ke motswadi ya gage o na bolela mantswa nna ke sa nyake o bolela mantswa nna ke sa rateng ke kwa ba re maloba bolla a go rugile me ke la boletsona mantswa ke sa nyake o reng ga bolela mantswa o sa nyakeng koko o bolela taba tsa gore nna wa nkutlwa tate ke go tsheditse koko o re nna ke rekisitse setene sela gobane nna ngwana wa a usaka o phila ntare mmangwane ka re yare ke nyaka go kenya society wa nkushisa ke a go kwa koko ke nyaka go kenya society mpe pasa ga go ke ngwa lebo ke nyaka go kenya society ga matlala a wa ke tsedi pasela ka monne a ngwala a re matlala gore o tlo mmetse ile sefapanyo ka re ga le itse o ngwala ke ile sefapanyo sela a tseya pampile la tsamaya kganti yena o rekisetsa matlala setene se saka nna ka mo ke sa tsebe anti ya go kenya society se simaki ga re ga go le koko ke mang a rekisheditse matlala sten ke mme la buta ka ngwana mamogolo arbitrator sho yana mo gare tate morebe go re di nyaka go bolela e le nnete yeah nna o ne la usa go wa malatela maloba ge ke shino pitso ene re bitsewa ka ena ba re mogekolo wa lle ke tsogile fro ge ke fitla kwa ka tlala ke pele ka founa ka phone la usa ka re ke gopela e le gore sa matamo ke gopetseo ka re mphe difounu tsa matlana a re difounu tsa matlana di setse kae ka mfounung e senyebile ka ikutlwa itlogela ka founela usa ka re gane ke lempotse RDP le re o iragalang ka yona ka re mme wa lla gore ka mo mmaki wa mokomela gore tshwanetse o ire o tsamaye ka gago ka masa gago stenes ke sa matlala ola ampotsa gore a wa rosine nna matlala ba o rekiseditse stene o rekiseditse ke mang ke shimane ke ngwana wo a wa ausage so ka re bjanong ga mo rekiseditse wena le la re a re aowa la mathomo mme ga bolela gore moroa wa ausage o ile a re tla go kenya society ka mokgwa tlhalositseng so la bobedi matlala ke ga e tla kae moteti ba founela wo o a tloga maya kae a ya moteti ba kopana le matlala le shimane ya ba mmage so matlala a re nna ka bone ra serokwa ke mo file 4000 ke ena ntšhaeditseng ya sten so nna ke ntsha 4000 gape go replace tšhelete la ra seroka a sa e fa mogekolo ankere a re godimo ga tšhelete 4000 nna ke gopela 2000 RDP ngwadisedi di-certificate tsa bana ba ka ba babedi ke gope ke ausaga a itle ka mo RDP mama ngwadisitse ke mang ntate moremi tse ba di bolela a diteng RDP ngwadisitse ke ankere ba ngwadisa RDP ba nyaka difane tsa go tshwana akere so nna kwa ga malefo mara pasaka e bitsa makitle kane ke ge ke tseisitse ke koko ene le yena ga a change sefane e sa le makitle RDP e ngwadisitse mme ka di-ID ka di-certificate tsa bana ba ka ba babedi kane nna ke bitsa makitla le yena o bitsa makitla alright RDP ke ama ga re ga go le mme RDP ke a gage a ke re mo stene ke sa gage
alright a ke stane ke samma aga matlala o rekšeditše ke mang stane awa nama tsa matlala na ke ditse nna tšatši le neng go tlile koloi mola e le gore a buta o šinka tlhokfa nne le motho a ka mpotsa ditaba so a buta RDP e rekišitše ke mmao mara go nwe le gore taba tša matlala o di tsebe a re matlala le mme a nke re mme o nna motete nna ke nnamo so ge ba rekisa setene sela nna ga ke gona ke mo kgobokwane ke nna mo kgobokwane nna zanke ke tsamaya le bona motete nna ke ituletse mo kgobokwane gomme taba matlala re tlo e kgata aga tšhelete matlala e amogetše ke mang awa gore re ke ena a buta motlhanka ka boka la le ka lla fonela mamogolo re tla bolela le ena alright koko o saenišitše ke mang o botsišitše o senise ke abuti wa mamogolo alright koko tama stane se rekišitše ke mang o kwa ke re ngwana o shaka o nthaile a re o nkenya society ga matlala ga ngwala dipampiri ntata ka na ga o itsongwe ita sefapano gore matlala a tla itse o dumela go kena society ga gana le ne nomoro tša matlala nna ne ke le tsore yone founu ya ke ne le ka moo ke matlala kae o nna motlhanka mara ga bo tswa tsona o re o tswa tsona satitse tsa limpopo mara o nna mo motlhanka ko ola wa bateng la tseba go rekiša ntlo ya RDP gore go ne bokotsi ae bona ka mokgo a ba rekisa RDP a ke RDP ka mosteng nna re ke ba buisa ba bona ge e le gore a la mo rekišetša stene ke mang a tsebileng gore matlala o rekišeditšwe stene gobane koko o tseba matlala a ile motsentšha society nna that's why ke re a botao nnete pate ya ka dilo tse ke di bolela batho ba nne ba phela le nne ba nthuša o tlhokofetse go thoma le kgono sa tlhole sa bolela taba gore matlala o rekile stene a kere wa o amogela tšhelete koko a amogela tšhelete stene sela ba re sa le sa bolena kere a kere stene sela RDP ele ngwadišitšwe ka dipasa tša ngwana gago ande le re ke ya koko RDP ke ya bana e rekišiwe nto mathomo ka gore o ka rekiša RDP bana ba le ba bannyane ba boa ba go le swariša lena le tše dintlo mmušo la e rekiša ba boa ba re le rekišitše ga bo bona bana ba le bane le right eo so wena le koko a le tsebe gore matlala o rekile stene go mang so gore a re lena a la rekiša stene koko a amogela tšhelete a o amogela tšhelete matlala ga e tla nyaka ntlo a re ntlo ke yaka le mmotsiše gore o e rekile kae then a ye mo a rekileng ntlo gona a re tsene topicing ya bobedi o lwa le mamago a re tsene go ye o lwa le mamago le baka ke sa tlhalosa ke tsamaile ka ya mothong a mean kere ke tso ke hwile site ka ngwaga go feta ka fete ina mone ka gasta ka gopola ka dikae ka tsamaya ka mothong a fitla mothong motho le shinke a nthushi ntate morebe ka nako taba tša gago o berekela pele le morago ko wena puleng ka tsamaya ka fonela ngwana ka moshimanyana ka re ke a lwala mo ke so e le gore ke kgopetsa ngwanyana ka re nkaphe ke nyako ke tswapole ke so ke nyako a ye nngwe gape ke utlwe gore go tsamayang ke ile a ena nthara kgopela moshimanyana gago a go kgape ka nna ke tlo sala le bana ngwana o la nnete o tlogile moteteri kopane mo re kopaneng ke ya deneltain ra ya kwa ga re fitlha kwa ba bolela gona ka mokgola ke tswang kwa wa ba tshepa wena gore mamago a ka ba go epeletše le botlele a se gore ke a ba tshepa kore ntle le tše tša bongaka gaetšedi wena le mama le bakang mo bongakeng re a ke itse gore bakang ka baka la gore mme wena gore wa moroga ene a ke moroge nka se moroge ka soroge mme nkebe ke morogile a ntlogetse mengwaga ke tla moroga ka tšele ke le mokgekolo moka e sware bjalo koko mama gaetšedi gore o sese gore le motlogetse sebaka le sa motlhokomele o a rereša a nna ke ditsebetseo di tseba ke ene o bo o motlhokomela go tloga bongwaneng go fitlhelela ebile a gola le lekgono nna ke tlogile ka go bereka makapane stata ga malebe ya ka nako a re na a sa itse ko keleng nna nne ke le makapane stata ga malebe ke bereka kgopi go tloge mo ke tso bereka kgalinele matlholeng ka tsangwa morodi ya go wa mathomo ka nna nae kgalinele matlholeng
seo na di bolelang ke tse nna ke sa di tsebe ke le botsa tse ke di tsebang nambile awa ka tsamaya ba mpha taelo ya gore ke phete ka mfo ke pheta ga wa ka pheta wa ntatela ke ngaka o thasitse a ke o tsamaile a re wa Limpopo o nyaka ka gore a ke itsa ke nna a ka thaswa ke se gore go thasitse o fela yo mo go ba bangwe nyaka gore di sala ga pila o re bja a ke itse nna a re ke a Limpopo ko nyaka mo ene gore ke a mo banthu ke gone mana dilo tsa ka di tsamaya ga pila o re bja era ebile wa nkgopotsa before ya Limpopo koko dipheko di kae dipheko dipheko tsa tate nengwanyane so a di thumile ka thwala tse pedi ka topa tse pedi mo dima moshidi o neng a o thumile tse thoko ka dire mo kgausi le mmotswana ka epaepa ka re ba re pheko tse ge di swele ga di direke a ke di epelele gona mo motseng ya gage mo o tla di bone di le gona mo alright o sa le gona motsoo ona ko gae go nnao re ka go di epolola neng a ke itse pheko a di epelwe ebile dipheko a di tshume na di thumile banta ba di pheko di thumile ga di bereke o ba di tshumela eng wa fokola ke mmago wa lwala a re itse gore bothata ba gage ke re shia nne bile re lapile moroka nke re direng sone nako e ya tsamaya ene nako e tsamayang ke kgopela gore batho ba ba bolelang mo ke go tlhalosa mathata a bona e be kgaitsedi ya rena mo lekoko o a se ka thwa sa bolela lebaka la gore o a se ka thwa sa bolela taba tša ga di kwagale ene o ja nako o tlhalosa dilo tše di sa kwagaleng nako e telele mara bothata bo se wena o re wena o na le bona nna re se o boke mara re go file tekano ya 30 minutes ka moka o tlhalosa nna a senke re kwa selo so gone jwale ntwe re kwang gone jwale ge batho ba bolela moke ke koko le kgaitsedi ka mo wena a re go kweng ke boletse ka makgeso bana ba ka makgeso bana ba a timetse so and then le nna ke a loala mo keleng e ke tsamaye ba mpotsa gore ene le gone yeno ke le so ngwaga fete ke timeletse ke penti wa bona dilo tšeo di bolelang ke dilo tše nkebe mo di boletse go tloga penti ya ka e timetse e timela go le mang ka magae go ane go letse mene le stofi le penti le baselapi ke dianegile trateng ka re ge ke boa ka re mme diaparo tsa ka tseneng ke dianege le mone di kae okay mme a re tšhidi o mompeto ge ke fitlha ke kera stofi le baselapi penti ya ka e gore mmago wa motshepa wena ona mme ke a motshepa o tshepa mmago mara polelo tša gago wena tšeo wena o di bolelang o kwagala o sa tshepe mmago ke nyaka go bontšha gore o tswile ba go botsa gore e re ke thome ka taba makgeso mmago o timeletswe ke makgeso a swere ke ena and then ge le tswa ba bolela gore go na le mokgekolotsoko o ka re o berekiša koko ore o nyaka o berekiša koko o buile wena wa tswa ba go botsa gore mokgekolo o go epeletse lebotlelo keiteng a kere gone jwale o tlatswitse diaparo di anegile di anogolola ke koko setswaro sa gago sa ka gare se atimela so tšeo dira gore o nyaka gore botsa gore dipolo tša gago ka moka di re botsa gore wena gonne ka mokgwa o naganelang koko ka gona ga o tshepe koko wena a o motshepe ke a motshepa mara jwaleng kane o sa tse gore a gore ke di eng ke dumela seo se bolela gore magorena wa ka o nyaka re wa thushe nna ke nyaka motho a ke thuso ke nyaka thuso mama re botse nnete wa motshepa mamago awa wa bona buale a re nyake awa ke motshepe re botse e le nnete a ke motshepe ke baka la gore ke tsamaya ba mpotsa ka ene ene sa mathomo re ke bakile gona mo RDP ka motse ka ra ye gae ka mola segaka after mo ke ya motho ba mpotsa gore ke baka motse o seng waka ke baka RDP a ka kwisha gore go ra re ke bakile le ena ke nne ke botsaena ke a tsamaya a ye gae ka mo la ke ga matlala ke so ka tsamaya dibedi ga ke tsamaya dibedi ba mpotsa the same story se ka ba mogeko ene ba re ke ba sa yo ba ra wa bona re ke ene ntene wa bofokeng ga botse okay wa ntatelang o tswa a tswa mo a tswa ba mmotsa gore a o sa a ka stugula lukile ka bola ka ba o nna le naba la ga mogao e re ka go fa ditaelo gore mo fe a ka stugula a thusha kana le naba bara mme ga botse kgaitsedi nkompotse mo go lebeletse mmago le taba tšeo tsameng o di kwa mo mmago wa seleka a
wa ke tsore bošego ga re betse o ya kae ke rena ke re bale ke no šoro bala jwale mara ke go nto e gore e nkutise bošoko ke utlwa bošoko thata ka bakalo ge ke etswe ke re ba pointa ena ge ke etswe ke re ba pointa lebaka la gore wena o rake mmago ka mola o re a se ka gage ke ga matlala mola wena o sa tsebe gore taba tša matlala tša go rekišetšana ditene di tsamaile jwang gore ke morena ne ke motse gore ba latile koko ba mmelatlhile kwa ba mo robaditse ko moteiti ba re ka mo ke gagago a ke matswala a ratswalage so one bjanong mokgekolola o setse a nnoši ka baka la nna sa le ka bona mo ponong e ke fitlha kwa ke re o na le mangara gone a ntse mo sebesong se sena mollo ka mmotsa mmerao eo ke a itse kare gore yanong ka bona le kgogo go ba le ke ke tshwara tšhaba rao ya kgogo bampoditsa sentse gore ke tlhabe kgogo ke ka mo lapeng nambile ke bola okay gone yanong ka baka la gore di-December di fetile re ida re tla tsamaya ka January tsamaya o ye gae a re gae gona nka sie ba tlhagalla motho a tswa matswa a re o tswanaganeng ke rokile letsogo le le ka a fitlha re a se boloi ke badimo letsogo le la gago ba re sentse gore wena o apee bjala o tsamaye o ye gae o kgopelela mmago ditshwarelo go badimo ba ga malefu a kgopelele ko ke wena nna ba re sentse gore ke apee bjala nna ke tsamaye ke ga malefu motete ko seteneng sa ko mo kgopelela ditshwarelo mo badimo ba ga malefu mokgekolo o mmoditse tabeng wa tseba ka mo kgopela ka re mme wa utlwa motho lena a tlile mo o reng and a o tshaka na le teng ke kgopela gore ka baka la re gotse mantaga ko o fe tšhelete o reke o tsamaye o reka metlhaba le dikgong o dire bjale wente ne weekende ka ntemereko ke ke bolele ka mokgwa ba reng ke bolele a gana re ke mo ke sa yeng moo wena hira motho a go apeele bjala bo sese a re fetša re na le 20 minutes le lena ka mo ge re ka palela ke 20 minutes gora gore taba rena e tlabe re paletše bophelong ba gago ka moka o nyaka thuso wa mohuta mangwe ka thuša gore ntate moreng le lena ka moka le nthuše gore ke bane le bophelo bo bo right ba mohuta mang kore o ile bone kore ke a lwala ke gore ke fole go tshwana le batho ba gola keng sese melaka a se melaka o a se o melaka kwa eng mo mmele go diagalang ka gone yane ge ke le so ka mofase ga maoto a ka go a lomenego ke na le loto la ka le no maloba le no gatile ka mokganyane mo se le na le selo ka mogare santo mone ke gopela ntate moremi a thuše le bana ba ka le mošima yanaka o kene sekolo ga a re wa maketa ngwana ka a kgone o kry-a o kgone o tsamaya le batho di-interview ba ba bitse after mo a wena ba seka ne ke mo gopelela le thuše gore ntate moremi a nthuše le bana ba ka le ngwana ka mathomangonyana le ena o ne le problem gore ga o kgone o tsamaya a maybe le sogane la gage bošego o ka re go ne le ntho e motlela ga a re o tshwara so o tlo o ka re nthoela e na le o le mengwaga me kae ngwane wa šitša ya lesogane la gage a ko mogolo ne le bana ba rone le 30 something years alright mama ke nyako lokiša gago le koko kore yeo yona ke nyako ilokiša nka thabela seo thata mokgekolola mo go wena mo moyeng ga botse a o sa ne mma o no ba o ne mma ka gore o no ba phela ke setse ke le so ga šala a ne go lla diaparo tša gago o bo o le kae mama nna ne ke steng ke tswile ke tlhapile ka tswane gone le modiro mo relokilo ke ka tlhapa ka diana ga mo ka tswa ka nako ke bua ke re ai ke shile dilo mo eme le ne sa le bomma ne le selemo ba bona 6 ya selemo ke motsagare bjang e fitla ke re kwa no go le tsela a diteng ke kera stofile ba slapi penti santsi ke ya para ga telo na tšatši leo isver ke nyakile ka nyaka a rena ile a re nna ke dikene tse ka bokalo ke ya no go lutsa e ba mo mpeto ba go shele gone ya ntse today a ke kere ntho ya koko ama mme o re o latlhegetše ke mmeyane ka mo o re o latlhegetse ke eng mmeyane setoro sa ka gare koko setswala sa penti nna dilo tseo ke diane go letse ga di ba mo dimampeto saka se se botlhoko ntate moremi ke tlhokofaletse ke monna re go tlhokofala ka bula sesotho se ga e swa kere a ntse sa ntepa le theko yaanong ntepa le thetho eo ke a inyaka le lekgeswa a mabedi a bana ge ke a nyaka bana ba re aowa mme o ka nyaka dio ka mokgwa e le gore o di neile materesana ke di neile materesana e nna ke a gana ke re a kana a re mme ga e le gore motho lana a go dirile gore o se kwa ipona go monea o mo neile re le mo yaano dio tseo tate moremi ya mpaba ka nentepa tseo ke tlhobotswe ka tsona le makgeswa di timetše le makgeswa a mabedi
re nna a ka ipona ke monea ba re ke di neile o materesana materesana ke ngwenyela kwa ga mokomane a bona yaanong di ampaba ka dilo tse ke tse ke butsweng ka tsona nna koko ga re ne bohlatse mabapi le taba ya tšeo mara re tlo go nyakiša se le go gore se ya go tshwenya re tlo go nyakiša se e leng gore se ya go tshwenya nto kgolo nna ye nkgopišangši taba ya gago le ngwana o lwa le ngwana gago koko wa bona tše tša dingaka tše tša eng ngaka ge e bona gore ka gare ga lapa ene go ne bothata santse ba go bitše ka lebaka la gore o mmaga kere and then go le mmage ge e le gore go ne seo se riang se sa nyakege and then ba go thuše se tloge mo go wena ka gare ga lapa la gago go be le khutso akere jale a ke nyako o tsena taba tša ngaka tše dingwe kudu a kere a ke tsere ba bone buang batho ba modimo ke nyako lokiša lešata le le leng gona ka gare ga lapa le taba gore ngwana a re nna ke timeletše ke setswaro ene dilo di anogolotše ke mmaka mme koko wa dumela gore ke di anogolotše ke di beile mpeteng akere so jale koko ngwana o kwa gago akere o godileng ke bana ga gage mara o swanetše go bala ga gage mmage o sa phela modimo o sa mo file bophelo nto ke e ganantšhi a o kwane le ngwana gago ene go njo le letlile mo lenyaka gore ke le thuše wena koko buele ka mong wa motse o duma ge nka go thuša ka eng ke duma gore ka magae ka mo go be o right go be o right se ka tle go bana le mangangangangano alright koko bana ba ba go bitša ka moloi nna ke itse ke ukwa gona bjano ga bole a sankantšha lentso la boloi go wena ya gore nna ke mo efeletse lepotlelo keiteng lona o le boletse o nna le teng ba re lebotlelo leo ke la go dira eng ke itse nna ke itse lepotlelo leo ankere ke stroke le ba sentse ke itee ke stroke bjanong ka baka la koko mmele ga mme ke yena nthibelleditseng gore stroke se se ke sa tla ka matla mo ona alright and then go ne le ntengo ke nyako e fetisa ganyana mme ke ile ke bolela le ena ka tšatši le leng ke bolela ka go ne le ngwana mong wa wa ntatelang ke motho a kgoga mabaki a ke nyake a kgoga lebaki ke ngwanaka ke sentšha le ngwanaka ge ke bolela le ena bjano mme mola ntse ke bolela le ena a nyake gore ke bolele taba ke gore ke bolele ka ngwanole ke nyaka gore kene sekolo gone yane future gone yane ke sekolo mme a ba mo kore taba tsa teng a no di phephola ka re ke motse ka re mme o sa sa le ngwane lebake le le tlo fitlha mafelong a tsenyaope and mola nna ke nyaka gore ba kene sekolo mma bona o batlo go etsane taba le bona nna ke bana ba ke nna le bona ke sentse gore ke bafe ke mofe kaite gore bosasa seo se dira se tlo go latlha setse a o kene sekolo gore bosasa o tlo kgone go dira go ithuša go iperekela wa bona so mme a re a ntse a bolela mola re bolela mola a mpotsa nthare wena o bolela ka mokgwa o rata le nna gona sego ke mokaita like dikaite tse tsa reng ge ke bolela le ene ke bolela ka mokgwa ke nyakang seo se nyakang o tlo se kry-a ka re aowa ka ge ke bolela le ka ngwano ke re ke nyako mo ke ntsha tseleng ya nnete gore a tlogane mabake and ga a tsamaile o bolela bo bošoko ka mathena ke gona ga a tsamaile tshasolo ke gona gaile o ba ka mo mathena ga a boa o ba a gore ka re bosasa o tlo kgoga dinyago pe tlo ba bothata yo ba reng ke nyako gore ke ngwane ke mofa maele gore bosasa a kene sekolo no ngwana re tlo dula fase re bolele le ena a se bothata ke sa bušeletša bothata baka ke wena le mamaga bothata baka ke lapa la gore ga ga bommago a gone bophelo bothata bo bong gape le tshumile dipheko o tse gore ka gare ga lapa ge go tshumiwa dipheko le tlo ba le leswiswi a le tlo nyalwa a le tlo bereka tšhelete e tlo tsena e tlo sepele mebeleng ya lena le tlo phela ka malwetse ene lena ka bolena le tlo kry-a o ka re le loyana ka bolena onkwešiša bothata bo bogolo botswa kae botswa mola diphekong jale that's why ge letswa batho ba le botsa re gone bothata mara ba sa kgone go bona gore bothata bo botswa kae ba ikwešiša go ntse le bona gaikedi aka ba go boditse gore mmago go epeletše le otlele why ba sa tle go lentšha aowa ile ge ba bolela so ka ntheo ola wa mathomo o mpoditsa re ke
dinalata ba di šomile o ampoditse gore ke lepotlele ko a tlileng le ngwana ko gae eo ba kobela kore o thaswa le ene why ba sa tle go lentšha a sentse o boletse so ba ka go le wena o sepela ngaka tše ntšha o sepela ngaka tee ye e leng gore o dula go yona ge o bona e palela ya thoma ya bona ore ria wa gowo o sa tloga gowo wa gowo ba bohloko bo re a kwešiša mara e ya ngakeng ye tee and then o ye le yona o bona re ya palela ngaka e go referele go ngaka ye nngwe go ke le go le molwetši yaka ke palelwa ke kgona palelwa ke le morena then ke a tseba gore ke lata ngaka mang o nna ke berekang le ena mara ge wena o tsena ka mo o etswa o tsena ka mo o etswa o feleletša o gatlantšha ditaelo tšela di feleletša di goba tša wena wa lepotlele ko a tlile le ngwana ntatelang ke re ke ngaka a tlile o tsa merwalo bare mola ba dilo tsa ga di gapile a ba merela gapile yana a tlo tsa diaparo tsa a fitlha a bolela a botshamma re koko lepotlo le lo lepetse mo keteng o le epelene then lepotlo le lepetse a ntita mare o le epeletse wena e le ngaka ngaka a ke gana ke mtseba le nna ne ke le batho and then o ba bolela so le ka gae ka gore ba le ka mojarateng wa ya sa lentšha ne ba tlo lata ona a tlo tsa dilo tsa no o o bolela ka lebotlelo ke warabe diputso tse ba go butša bona a ke ke ngaka o tlile ka gae o bolela ka lebotlelo and then o botsa wena gore o epeletše ke mmagwa and then nto o yo sala e diang ka mogare ga lapa ke gape nto o ira gore wena gore re mmago wa go lona a bola le nna fele nka se ke sa nkwešiša ka baka la gore ke tlo ba kore ba re keng ke tlo ba hae mo go yena a bolaleng ke tlo re mogekolo gore re nna ke phela le yena kamo yena o ntira dilo ke tlo ba le enka e kgolo mara le wena nkebe o ile wa re mongaka taba e o e bolelang ka re o ririle ko mme ene mmeshu monna ka mokgwa o e bonang o sa entšhi ene o ile a ba re a wona ra tsamaya wa tsamaya ene a sanke ke mmotsa ke mmoditse maloba ka mokibelo ga a beditse ba so ra re gonjwa le ge ngaka e tlile ka gae e tle go botse go nno tse di epetse ke mmago and then a le ka mogare ga lapa sa le epolle a go botsa gore gape ntoši itla šala e go bolaya then wa tsamaya wa e santša go botse a re nyake seporofeta sa go tlhoka solution ge e le gore o tlo porofeta and then a go tlo ba le solution go mola gobane o a re botsa gore no ntoši le ona mola mara wa itlogela ntoele ka mola e leng gona porofeta o re fe solution wa ikušiša so kgaetšedi yaka motho ola ke mmago dilo tša gago di ka selogo motho ola pelo wa gage e kgopišegile thata wa mmona mokgekolola a ka no ba o ko mmona o ka re a raete motho ola o kgopišegile thata mola a leng gona ke mmago and-e ge mmago a wetse ke mathata gore dira di mosatletše di nyaka lena wa ikušiša di nyaka lena re bone o re dira jwang gone jale o santse o tlobele motse wa gago bana ba gago ba bele motse wa gago mamago o phedile gabotse go feta mmago kgaetšedi wa leng mogare o mmago kgaetšedi le re o a balwa bošego o no bolela o riang so batho ba ba godile ba lekile go le godisa le ge e le gore kgaetšedi a go godisa go pala seatla mmago mara gannyane o bile gona wa ikwešiša go kweša botlhoko gore o seke wa ene se nna se nkutisa motlhoko thata ga e re ba bararo re le mabararo a ke kgone go llela mo go ausaka ausaka o phela le o thata wa mafele nna ga ke kgone go llela mo go motho ga ke ne le segopi thata ke kgone go llela mo go gore ke ne o tlogale kere ke ipone ke le noši ba go hlaola ka ene ge ba ne le bothata sa bona sa gore ge ba ne le mathata ke gona ba nnyaka mo kgausi le bona ke kgone ba thuše mara ge ba mathata a la fedi a ba sa nnyaka o lebeletše o bona o ka re ngwana ka mo kore ke nto ke buse gore a ke itse gore ke ngwana ka mo ore go diragalang ka baka la gore ke nnoši go ne wa ileng a go botsa gore a o ngwana ka mo nna kokwa ke lampotsa sa phela ke ngwana ka malefo nna tate ke malefo le bomalome le bampotsa gore tate o bereka pinone o nna le bona pinone wena wa tshepa gore malefo ee ona ke a tshepa then tlhaolo ye e ra gore eng mo go wena nna tlhaolo ke gore empa gabedi a ke kgone go kuša gore mo go ausaka le bona ba babedi ba wa e ba go ba nnoši nna ke ne ke nnoši ga ke kgone go kuša re go tsamaya that's why ke re wa tsare wa e ke go botšhaso ke kwele gore ngaka e rile mme a ntšhe sephiri a nyaka go se ntsha ke se sefe se mogekolola santse re magapeletse gore a ntšhe diphiri a re itse di dira mo gape banna re gatelela a re kwaneng ba kwena go ba ditlong ya a re kwaneng kgaetšedi yaka maki ore meki tlogela go rata dingaka ke ya kweša gore wa bajwa ene o kwa bohloko ene o nyaka tharollo mo mmeleng wa gago tlogela go rata dingaka kapa go tšhentšha dingaka nke o be le moporofeta o mote o e leng gore ge o gakanega o ya go yena
and then kapa ngaka e tie e leng gore ge o gakantšha ke tša bophelo o ya go yena bana ba mmago ba ka se go kwešiše lebaka la gore ba se ke ba go kwešiša o rata dingaka no ke re o rata dingaka wena and o ne leme maki o bolela thata and then number 3 a o hlomphe mogekolo ba lega ke a e gana wa tseba ka mogae ge go ka ba le ngwano a ka no tswelang pele a šupa mmagorena gore mmagorena ke moloi a e tla ka dipolelo tše e leng gore di šupa mmagorena gore ke moloi ga go ne ka mokgwa re ka tleng ra fetša re kwešišana le yena gabotse because nna re rata mmagorena ene boloi ba mmagorena ga re botsebe wa nkweša kere fokotša leleme kgaetšedi aka fokotša leleme and then go bolela le mokgekoloki o kgethe mantšu ge o ekwa motho o mogolo a re wa nthoga ga a bolele ka lehlapa o bolela ka polelo tše e leng gore o ka no bo o bolela le yena ka tšona o sa kgone go hlaola mantšu a gago gabotse kapa o sa kgone go bea taba tša gago gabotse and then mokgekoloki o a tseba gore na wa ya le ka mola RDP tlogela go raka mokgekolo gore a ekwe a se ka gagage ka mola ke ka ga matlala o raka motho ka mo le wena e seng ka gagago wa moraka gore a se ka gagago mara le wena o butsena a se ka gagago mara ene le wena ga o tswe a kere netefatša gore o hlokomela leleme la gago o bolela le mokgekolola and then le taba ya gore ngaka e go botšetše e go botšang tšona mara e palele gape ge ke re ka mo jarateng ye go epetše dilo ke swantše ke di epolle ba di bone wa nkwa ke mara ge ke no re mmago wa go loya mmago ke ena go epeletšeng selo mola ge ke fetša ke tsamaya go ra gore ke ngaka kapa ke moprofeta wa go tliša dintwa ka malapeng ga ke agiše a kere so go jwale wa bajwa dingaka tšeo di tsamayang ka moka ga tsona tše ntšhi tšeo reng ye nngwe ya re lebotlelo ye nngwe ya re dintepa ye nngwe ya re eng a gone le ngaka e one le ye go thušitšeng o wa dintepa a se waka ke mo go tsamayeng mme a re ke tsamaye motho moso re tso utlwa ko gore dintepa le dithoto di ka ke mo go tsamayang yena a se mo go tsamayang ke bolela ka tša gago dingaka nna ke tsamaye ngaka tse ntši no gape o boletse ka ngaka tše 4 mola ra ba mmo jala a se tše ntšhi ngaka tše 4 ne ke kgopela o fetisengwe ya bana ba mme ntate ka kapa a se gone bjanong ke kgale ke sa gola a o sa ka tsamaya le o monnyane nna ke sale ke nno ke ga a se taba gone bjanong ke taba ke sa gola ka ne ke ne le mo 13 years ke sa go pola 13 years o tsamaile le ena a se taba tsa no nke re go thuša maki a re go thuša nna ke kgopela gore bana ba maki a re go thuša wa bona go se theeletše mo ga gago le leleme le go se thege leleme go bolela le batho and then le go nyaka gore o re o le o mo kaka o ne le bana mara o nyake go llela kapa go sheka dilo tša 1970 kapa tša 75 o tlo ba le mathata a go ne ntwe e ka phumulang ntwe ka baka la gore le mokgekolo a ka se bušetše nako morago a ya go lokiša gore a die dilo tše wena o di nyakang bo se siago ba ka se bušetše nako morago gore ba ye go go accommodata le be ba bararo le wena o ka se bušetše nako morago gore o ye go tšea pelo tša batho ba le mebo ya batho ba le o ilokiše ka nako nngwe ntwe e leng mo go wena e ka se tsogile e thubegile because ngaka ye nngwe le mo go fitlha mo go yona e go botša boloi ba mokgekoloki mara ga e kgone go go provela boloi ba mokgekolo jwale ka ge moremi a boletše a re moprofeta ga a be le solution so tswalela chapter enga e ya gago ye e leng mo go wena e ya gore ya mengwageng ya kgale o tlo senyetša bana ba gago maphelo ka gore go jwale go ka tsoga o hlokofetse wena bana ba gago ba hloka mokgekolo ba hloka le bona ba ke gore ba kgone go ba thega bo ba thega jwang wena o duletse gore ke noši ke fila o kare ga ke ne ba gešo a se polelo tše botse bolo tše o di bolelang a se polelo tše botse thega leleme o motho o mogolo so moremi a ke nyake gore o tlo ya go ntšha ditwaro tša gago tša ka gare gore di ko kae a ke re go ntwa le kgaetšedi ya ka ge ba go beetše ntwe mo
ga go bohlokwa ba gore re tsebe rena e tswa kae bohlokwa ke gore re tlose ntwe mo gore wena o kgone go tswela pele o phele wa kwa and then o be le ngakete o be le moprofeta o motee o e leng gore o tlo go fa lo tša nnete dingaka tše le di tsamayang le baprofeta tše le ba tsamayang ke mathata ka baka la gore ga ba tliše kago ka gare ga malapa a bolena ba lelweša wena kgaetšedi ya boroko ba 9 o'clock ya go hloka boroko ga 9 o'clock le dilo tše dintšintši ditlokotoko tše di diregalang ka ga geno mathata a lena ka moka ga ona ke department ya tlo tša baroka o tlo bona gore na o thoma kae o ya kae and then again go tla o ba boima gore wa bona mokgekoloki o godile kgole ke mo a tswang kgausu ke mo a yang wena ge ka ba modimo sa go file bophelo kgole ke mo yang kgausu ke mo o tswang le ka go lokiša dilo le bana ba mmago le ka go lokiša dilo le bana ba ke ba bommaneago le ba mang o kgaogane le mokgekolo o te dule o te peile ka fase mo go yena and then go lokiša kwano ya gago le mokgekoloki go bolela nnete a e nyake mokgekolong e nyaka wena gore o e lokiše and then gore moremi ga a tlo le thuša a tla le thuša godimo ga go kwana ga lena ga go nento moremi a ka tlang a le thuša ya kgonagala lena ka bolena le ne le moya wa ntwa ka mogare ga lena prof ba ga malefa koko o nyetse ga malefa ke tsere ga malefo kwa makitla ka nyalo ga malefo alright motse wa gago le ntate malefo ke ona le reng o ka motete wa ba le ntate malefo ko o le interesting o mo tresteng ge ke tle ke ba motete ke tlogile mo ke lwala morodi ya ka re wa mogolo a re ka mokgotlhong o lwala ko go tsaya o lwala ko go tsena a ko go nyaka setene kgausu le nne a kere ke ga nyaka ya setene ko motete kwa ge le motsoko wa petseng mabiala ke uretseng dilo ko ka mo tresteng jale wala o leng kua ke motse wa gago wa bobedi ko a bobedi a ka o direla selo ona ene o ba motse ge modimo wa ka go gopola rena re tle re go bee kae koko ke tlo tswa ka mo go tswileng monnaka ka mo artipinga o ka mo tresteng ge ke itlhokofetse lantsa ke tlo tswa kapa kua o agile kua motse o mogolo ke agile wa ile selaga mo tresteng koko mo e leng gore ge modimo wa le gopotse re tlo le bea gona a kere ke riela gore ge e le gore motso a le ne boroko le ya tlaišega re kgone go o lokiša awa le batho gona ke ne boroko tata ke ka go foka go tlogeng mo le tlositse ke go hloka boroko ne ke lwala thata ba ntse a bankisa ko go morodi a be ka lwala gape ke ga a tla ntsega a le lebate a re a ko go nyakele setene mo kare ke sokotsa wa sokola o lwala ba go tsisa mo go nne ga nke ka tlamo ba tsere dibiana tsa ka diagwa nna nke ka tlamo a be raga kwa ešiketleng yaanong nna bophelo ba ka ka mokgwa ke bo bona bophelo ba ka le batho bo seng gona a bo gona mara nna e ke hwile ke tlo tswang tresteng jale kua motete a gone ngwane o le ile lela monyadiša kua ge o sa le o fitlhile kua motete le lokela ke eng koko awa nna ke lokele ke selo tata a ke lokele ke next wa o sa boe gae koko ke tlo boa a ke lokele ke selo next tšatši le ke nalale ke ntse ka ona mokgwa e be tšatši le hlabe ke sa robala ba ntha ba re o nyakang mo boela gae nyakang mo ke tlabege ke humole ge ke robala ba tla ba re mme o re ba malefo ba re mo o nyakang ga bona e le kwa mme wa ka ore ba malefo ba re ga ba go nyake mo ba go nyaka kwa ntongwe koko ke e tsebang ka sedimo solanka le sepetse le agile metse mebedi molao le mosadi wo moteng e tsoša lerwele taba ya go swana le o ka gare ga lapa ka gore le medimo a e sa kgona go tseba gore ga botse wena motse wa gago o kae o šaile motse nnoši ande go o šia motse nnoši batho ba babe ba tšea dilo tša bona tše di seng di a loka ba di bea ka gare ga motse wa gago ba kgona go bapala ka motso ba kgona go itirela boithatelo ka motso ke bona o emišitše letsogo kgaetšedi yaka le ke nyako fetisa ye a e bolela mme ya motete mme o letsane le nna mo ka fonela o saka kare mme wa lwala re okay o nyako mo ise ka rago a re mo ise kerekeng a boa ka re wena
ka nna ke a bereka tsamaya le yena o nne le yena ko go wena and then mola re miste ba re mogatose ditabo anke ka baka la re ga a fitlhe ka mojareteng wa thoma gape wa tlhakatlhakana a fitlhe ra mogatisa ditabo ka re bjano ditabo tsa tere dire bjang kana ka se nne ka mo ga mokwena nkare o sa konyetsa ga mokwena ka mora ka re ra re monyakele stenawa ka re senyake nna ke tlatla re bona gore dira mafela kgwedi o senyakela o sa ka nnete a se kare awa mme a fela nna ka mola ga o saka ke go tlotla dikoma go bolla ka ra wa re a re tsose ntloelane re kry-ile stene se ke mokhukhule 3 room mara ne e sa le lemotanyana so a wa ra emisa lemota lela la fela ka re fetsa o fetsa lemota lela wa bana ba bolle ba bothata a re fetsa ka re nna mme ka baka la gore nna ke nna ke thutileng dibjana tsa gago ka mola go sa se ke tla ba le probleme ya kae ya sedimong ba re nna ke thuthile motsa gago okay mme a rawa o sa kgotsofale a re tsamaye re o nyakisise a ba re nyakisise re fitlha ba re aowa ba kgalabe ba ne bothata ba thabile ba re ga a tsamaile a wa gore bothata mme ke ga re gona go le so a re rwale lefata le tsamayeng ba batla ba rwala lefata la tsamaela ko stenare ka re ba re ba kgalebe ga bane bothata a re rwale lefata ba le rwala lefata le le tšea le ba ga malefo wa peile bjala borangwane ba tla ba le rwala le babuti ba malefo ba rwala go ra le tsere lefata ra nwa e sala ga boleng o le tsere mme o ile re ka ne ba re badimo a bane bothata a bitsa borangwane a bitsa abuti ba tla ba apa bjala ena abuti le rangwane ba rwala fata le ba go tate ba laela tate ba hloka bothata ra bua ba rwala fata le la rangwane la abuti ba le ba moteti mara go ra re ba le mo a e sala ga malefo kana go sane badimo ba kwa a ke re gore e re tšea lefata re thotha motse aga ke nto ke e bolela batubatse ba re ga ba kena batubatse ga ba e tla go wena ba re rena re le ba malefo batubatse ba bina phuthi ga re a tsena are ba ba phuthi ga ba kena ba boetse gona mo jalo gore kena o moteti ba boetse gona mola dikgokgophaneng bale gore re santse le tšee fata lela le di buse ka mogare re ke tse fatela ke le busitse mola dikgokgophaneng a gone molato ka lebaka la nako ga itsedi ke ne go fa 2 minutes fela re ne le baledi ba bang ka mola ntate moremi nna ke kgopela thuso kore go menagane ke phela bohloko nna ka phela bohloko since from 2004 le lowa ke re thuso a ke re khutse ke kgale ke a ka mo ke le bana ba ke a ba bona ke le ngwana kwa bostremong ngwana o la fitetse ke bana ka le ba ka le tshwana ba le 3 ga ile sepetlela o ba sa tshwarasela ga ile sepetlela o ba sa tshwarasela boshigo ke ne ngwana monyane wa 8 years o tsetsela boshigo ka moka go ra tsoga phaphama se o ka re bona selo ke fa di re khane o re o no phopoletse dilo tsa motho re ke tla iselo ene maka ga e se nne ke ga moji a sala ba morodisa a sanga ba monyana a sanga ba motlhale mara ge nna kutlwa mmamoto o rile ba ntsha kgoma ga nna ne ise ke be teng le ba butaka ba batle go fitse so gone bjane ke setse ke nnoji bjane ke a katana gore ke mo direng ke mo hlabisa a bane le motsaga e ke le so ke busy ke a tlhakatlhaka ke a aganyana bjano a ke kgone ka baka la bolwetse ba labaga ka bane mola e santse ke lebelele mona ke ena ka mo a ke kgone ke iwana bana ba ka a ba dire a ke thuše a buta ka hlokofetse ile a timela 3 days ka December 2020 so ka founela ke motho a ro kae kane di phone tsaka wa di itse a ba fa tsona ge ba mokera mona ba mokera go betse mara kgone go bolela le nna a re ke mo ga phatla ke timetse le go tsamaile gae ka bo 2 o'clock ya matsha ile o la le ngwana ka motšhimane gore motšhana ke a tsamaya o le gore malome wa kae o rawa ke nyako bona mošhimane mo RDP mara ke a makala ke bona dilo tse di šile tse nnyane tse tšhoi mo strateng o le rawa malome o ka tsamaya mo le gore o bona dilo rawa ke a di bona mara a di ntshwenye mara tsela di ka se intereseng a re mola a tsamaya a boa gape a tla kokota a re motšhana mphe ditekisa ka tse sososo ka moka moreng a re se kwa tlhobula mphe ka tsona ka lefesteng ngwana o la moo a šilo mofa a sepele la botlhane ge go tlha lona motshikilelo sonta ke ge ke ka kgona ke tlabe ka tsamaya ngwana ka ngwanyana ge re fitlha malaga phatla ka nnete re ke ra ntate ola ra mofouneng re bolela ka founu o re motho o na le mo mara re mo nna go betse labe ra motsearamisa ka police station ka ra re metse e re fitlha ra mokereng re ke ra ka nnete go boetse go tlogelela moo ke ge ba re mise clinic after clinic ra sepetlele
awa sepetlele ba mo admitile ba mo discharge o ntse 3 days a ita ke jaanong February March ka June a nke a re direng sone ke tlo bolela ntho e ke e boletseng mathomo ga botse motho a beng a swenye ke batlile mo pitšeng tše kgolo ke sesi ka mo lekoko mme ke nke ba re o tlile ga moremi wa mo phekola wa mo phethela ditaelo a fola malwetse a gage batho ba pitšeng tše kgolo šiba gabotse ke bona ba nkebe ba thomile ka go tlhalosa taba tša bona mara ka gore ba go tlhalositšwa ga go sa ne taba moremi o tlo le thuša bagešo tše dintšha tsona o tla diša meropeng tše dintšha tsona o tla diša ka ntombeng then badimo ba gabo lena ba kgona go mo hlatla gabotse ba mo fa le tše dingwe tše motlho mo lena le sa di bolesa ditsebeng and then a kgona go le thuša gabotse koko o swarele maki a kere wa ke mo tshwaretse o mo swarele ke ngwana gago o seke wa mo swara ka dikgopi o mo swarele tše a di bolelang tše ke le ena o hlahla ke dingaka tša go fahlega le baporofeta ba go fahlega re a leboga ausmaki o fokotše dingaka tše o di tsamayang wa nešo o tekgethele ngake e tee e leng gore o tlo kgona re go gakanega o ebitše ge e re mo ba epetse lebotlelo e epolle ge e le re mola gone katse a bee dipheko di bolae katse e go sa sa le tsogele e kry-a ekgwele ba seke ba bolela ka dilo tše di seng gona Lenanego la tharollo ya mathata leo le tla go wena la bobedi le la bone go tloga ka ire ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše Thobela tate ka kapa le bolela di leina malapane go tswa Almastrift Newstead ne re gopela thuso e kgolo go lena re gopela go tla mo pitšeng tše kgolo mabapi le tše di diragalang ka mogae ke dula le mmaka le bana ba ka ba babedi le mošimana ko gae wa nšhala morago ba ausa ka ba babedi ba nna Mamelodi le ngwana ko gae wa Lasbone la nšhala morago le ena o nna Mamelodi ausa ka wa mathomo o nyetswe ebile a se wa mathomo ka gore wa mathomo le a butaka ile a tlhokofala ka stroke ka 2014 and then go tla ga wena firstborn mini second born ke ena ausa ka o agile gona mo Almastrift mo gona mo Newstead mo le ena so bothata be re nang le bona ke gore mama ka wa lwala o lwala thata o phela a eme ka mao kore ke motho le gore o lwala a tsamaye ka sengone o phela a bolela ke kwa bohloko bošego a re robale ka mogae a re robala a gona boroko le mmaka o phela eme ka maoto a re ke kwa bohloko o bile o a goelela le go goelela se tša thomile a re ke kwa bohloko maoto ka bohloko le ntho e ntsamayang ka mogare mara a gona ntho a gona selo a re mmele hae wa krempa ene ka mogae a gona boroko totally le ba ausa ka ba phela ba lwala ba phela ka malwetse a ba ka gata ka mogae ba phela ba lwala ba phela ba lwala le ba dile magaeng a gona kwano ga botse mo baneng ba mo rena bane ba motho and then ausa ka lena o ke mošala morago o ile a fetela ke lesia ba lesia le hlokofetse le ka mo maleng a gage mara o tswile a phela ga nna 2 minutes nyana a hlokofala a gona bophelo ka mogae ga ba tsena ka mogae ga ba tsamaya fela gore dilo tše ba re ba di tšea ka mogae ga go iwa bathong mola le mola maporofeta ba bole ba botša ba dilo tše di tšea ka moga bolena le ga le tlile ga moga le ntongo lengwe le rwala from ka moga bolena ka gona mo gona le bothata bo ausaka ka moka le rena ka mogae dilo a di tswe le pele mma ka ene ebile se le ba mmetha ka sefola mo letsogong le letsogo le wa le bereke ga botse a buta ka hlokofetse ka stroke le ena ke gore a gone ntho e lokang ngwana ko ga le ena o phela a lla ka hlogo papa ena o hlokofetse ka 2011 ke motho re go phela ngwana ko ga Lasbone ke motho re go phela a lla ka hlogo le ka mo gone le bothata ba tokološi ba gore bala ke tokološi gore nako ngwe re tloga re na le mabadi o ka re o lumile ke selo o tsoga o kgahlile madi and le banna pela ba no phela re lwa nna yena ebile re no phela re lwa mehle ka gore le re go wa ka ntlhela le go reng gore re vele nna ke a pallwa ka gore ke re ke phela ke ithapile a go loke selo so nna re gopela thuso re gopela o tla mo radiong tate ka kapa re gopela thuso ka pele bohloko le bo ausaka re gopela thuso ka moka le bo ausaka re gopela thuso le ena mma ka gopela thuso le ena ngwana ko gae ba re šalang ka morago ke motho a phelang o le gore
wa tsa o phela a le mo dintweng o phela nyokolwa wa tsa o kgone o phela roga mmaka kore le ena ka mo o kgone o tshwara matego a mo patrišetele kana ma 2000 ga ne diaparo a se ka reka diaparo ene ga tsubing ya ope kore a no inwa ka mabjala wa tsa a no dira ditšomo tša go tswa tseleng kore wa tsa ntate ka kapa ka magae ka moke a go leke selo ka mo re tshwana ke bo mankgaganyane wa tsa ngwago fetile pele ke digile ka shifta mo gae ka taba ya mankgaganyane ka mone ke robala ka morene ke robala ka bo go yona kore ne o kgone o bola ka tšeko ka o sane gape o boe gona mo no dutse mo o tlo kry gona mo dutse mo so pela ka bohloko kudu le go robala bile a go sa go robalega le ka mojarateng tše dintšhi di a diragala le bo ausa ka go loke selo mo go bona ba bola ke maoto ausa ka le ena ga ya ba profita mo re la re o na le selo ka mo maleng ka mo o le ntho e mo tsamayang ka malemale ga nako nngwe a tia phela kukumogile so wa tsa dojo ba ba tša gona ka malapeng kore a re sa tseba gore ke re eng ke eng cosmete a ke taba re kgone o ikereya le mma lena wa pallwa tsa wa pallwa fela ntšha mantšwa a bohloko a re bana ba ka nna le se ka makala ko ngwe ke robetse sa ruri ka gore bo go nna moki ke re a ke kwa bohloko bo e leng gore a ke na ntho a ke na selo mare ke a peinelwa mmele ka wa krempa kore a ke kgone selo and le re ya di-chemist or baporofeteng ga ba re fa sela le selo a di bereke kore a re kgone go diša le nnete a taba re pela re tla re mma o tshwere ke eng or tla re thata ba ka magae ke eng na re kgopela o tla re dio ntate ka kapana re kgopela thuso from polena le ntate moremi Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharolo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ire ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše thobela tate ka kapa le bolela le leina malapane go tswa right motsheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm metsotso ke lesomenne fela motsheletši go itšwela go ere ya lesomete awa re a leboga bo ausimeki batho ba modimo re a leboga mane ke ba gamale kgaetšedi tša mopapa monna ba go rogile re a leboga batho ba modimo moroka balli ba rena ba bobediši ba ngwanešo e re pele o ba amogela sesušong ke leke gore go bona ke reng whoever wa tlang gore fa story sa ka kua ka gae kapa mathata ka kua ka gae nke a dule dintlheng tše bohlokwa wa bona gone nto nngwe ge o tloga mo moroka o ya madubaduba a re nyake go rura wa gomme ka sepela ka feta plekeng ba re ke ga phahla wa tsa ka sepela ge ke fitla kua pele wa pleke šimo ba re ke maphotla ke mboka ka feta e no re ka tloga ke le mo ke gomme wa e bona ka gore go ne dilo tše dingwe di traya kgole di re jela nako mola nako e le nto re seneng le yona jale ke a le amogela batswadi ke a le amogela moroka šiba o ngwanešo ba amogele semmušo ke mo ka banape ba re fegolele se boraro a ke letame ke a le dumediša mmagorena le sesifa le kae re gona ditaba di tlile o tla le mang ke mangangwa le tšempitšeng tše kgolo mara wa swere go ditaba ke mang le tloga le swere ditaba ka moka e no dumedišang le re botseng gore ke mang then malome ka kapa o tla bona re thoma ka o mofepele ke nane gore e re ka thoma ka motswadi telatela ka ngwana re tla di kwa ga botse re leboga kgaetšedi ka dumediša o tepolele gore kwena mang o tswa kae le mme a dire jwale ke moka ge re fetša re kgoneng go theetša taba tša leng o ne o kuka le dithunyana gannyane kgaetšedi yaka ke a le dumediša ka mo studiong tate ka kapa le ntate moremi wa bolelang mo ke leina malapane from Almas Birthday re a leboga mma gorena ke a le dumediša mo studiong ntate moremi le ntate kapa ka lerato le ke tlileng ka lona mo le sello se segolo se ke tlo sellang mo lena nna ke mma malapane from Almas Birthday ke ne le bothata mo mmeleng wa ka ke lwala thata ka gore la ka le nna le ekwa gore a ke robale le bošo ke a hoelela ke thomile ngwaga o feta ene ka lapeng la ka ga o monate bana ba ka ba bereki
bana ba ka ba tlile ka hae he ba boela magweng ka re bo marketa ba boa ba lwala ba fela magweng ba lwala ba re mmaganteng wa he re tlile hae he re tloa hae he re fitlha kwa ra lwala mara he re ka nna sebaka kwa ga re lwale ngwana ka wa reng ke Flora o tlhokofaletse ke ngwana hae o mongwe o sa phela babedi ba sa phela o mongwe gape o phela sepetlele right through ko rona o tlhakatlhakana wa thibana a ba mofite sepetlele ga ba bone selo right through o kry a romela video ngwana a thibane sebelebina le yena o toropong wa maketa ngwana ka lena o no phela a lwala a sena a tla mo gae o fitlha kwa o lwala right through ke motho wa le reng wa zola wa rekisa le dithekso tsa ya di tsamaya ga botse le ena ko mokhukhung ko Mamelodi ke ne le moshimane o ganne o tla moki o rena o tshaba matlo a batho le ena ditaba tsa ya di tsebale ko re no mmona ko re no bona rawa ke moloko ka hae la tsebono ya ka ya ngwanyana le yona o phela re ma ke tlhora right through o tsena sekolo o Mamelodi mo mokhukhung wa ka ke ne le mokhukhu wa ka ko Mamelodi marena ke mo hae o katile ngwana o tsena sekolo o rema ke tlho right through le ha ngwala o rema ka tlhola nano o rema ke tlho ka se sebaka se ke se bolelang ntate ka paka le ntate Moremi le nna ke lokela mpona re ke kanang kang he ke robetse ke lora ke robetse le selo ke kutlwe ke le ka moghomo mo mmeleng wa ka and that's hape he ke tsamaya mo batho ba nthile ba re ba bang ba ntha ba re malwetse a hao ke badimo o sentse o thwasa bjano wa ke tse nnete ke eng bjano ne ke kgopela thušo le ena ngwana wa ka le montlha ka o lo tsa he a di tsamaya ga botse le ena o robala ke selo right through ke rampotsa ra wa mmanna ke bona ke thapile right through le sona le ke nna le lona sa thabisana ga botse ene nna gape ka mo hae e robetse o ne o tla boshuhuruku nto e kgolo kry lebile le bana ba fofa kore ga le tlhaloganye gore nto ke eng e bethang ko godimo e kore betha botlhoko le wena o ka ba fofa wa tshoa gore gane ke bomo mo dimantlo gore ke eng bjala ga ke itse papa ga ke itse gore molato ke eng yanong ne ke kgopela thušo gore le nna motlhomong ke thušege le bana ba modimo a mphile bona le badimo ba ešo ba mašiši le ba malapane bana ba ka le bona ba tshwane le batho ba bangwe ntate ka kapa le tate Moremi ke kgopela thušo lapeng lela go boima ga o le ke selo wa tsa ntate ka kapa gore ga o ntebeletse ntate Moremi o tsono ra ke lwala kudu mo ke le mo a ke kgone o tsamaela gole mara o ka sempone pila gore ke a lwala bosigo ke a goelela ke kgona le go fofa botlhoko bo ntshwane ka mo letlhakoreng le nakong le tswelela ka le agwa leoto le kutlwa o ketima selo be ke se utlwe ke selo sa ketima mo tlhakoreng la se ketima kudu ebe ke se utlwe gore selo se sa nketima yanong ke founele ko gae kwa sabe ke re yo bana baešo ke no kgwa ke itebeletse ba rawa ya ko ntweng eo ko ntate Moremi le ntate ka kapa ba thuša batho ke rawa ke gale ke sokola go banyaga ke ke a sokola go banyaga mara le nna matlatši modimo le badimo tlo nthusa ke tla ba ka fitlha ebana ka jekole ke fitlhile pitseng tse kgolo ke thabile go le bona ke thabile le lerato kore ke thabile kudu lebile a ke tse gore ka jile maybe ke tlo go robala boroko go bona lena ke fitlhe mo pitseng tse kgolo ke re modimo le badimo ba bolena ba le bontšhe ka nna ntate Moremi gore na bothata ke o thwasa bothata ke eng ke le buile thata go tla mo pitseng tse kgolo ke di fe ngwanyana ka le ena a bolele ke re a leboga mama ke dibetse engwe se yona simana ka mathomo o bethile ke stroke a tlhokofala wa mathomo mogala ba ka o tlhokofetse ka malapane o tlhokofetse ka 2011 o tlhokofetse ka 2011 o tlhokofetse ka 2011 ena wana a itwalela ena o lwetse mogala ba ka yanong a ke re tsamaya mo bathong go ntse o tsamaya ba ora ba re he mogala ba robala pile he o ko kae gore he a tsene ka gae kore ga o sa itse ditaba tse gore ya nnete ke e feng yanong ne ke kgopela thuso ntate Moremi le ntate ka kapa go lena gore motho mongwe le ka kgona o nthuša go robaleng ka mogalabe go riagetseng go robeleng ga mogalabe na lwala o ne a lwala a robala ra mmolo ka ra malwetse a gabo ke a tloporo ra mmolo ka mo motseng wa rena mo Almastefi mo okay
bolwetse ba mogalabe ebile bo botelele goba e no ba malwetse a ka pela ga bo go padile e le bo botelele thata ba mogalabe okay ba bokorutwana ke ba moshimane wa stroke yeah mogalabe ena na a lwala thata no dia mara ebile mengwa ga ntse a tlhaka a lwala okay sesi nna ke tlo tlaletša mo mantswe a mama ka a boletseng tše motho o di lebetse le ena a di bolela so mama ka o ile a betha ke sa le ba metha ka sekola mo monwaneng so lona letsogo la gage le tla sa le a lafišiwa mara a le bereke le lona and then e nna mo tabeng ya ka ya tokološe nto e ntshwenya mehle even le mabane ya ntshwenya gore ya ntshwenya ke nto e robela ke tse ke tlwaetse gore ke phela ka yona yeah and then se sengwe ke le ngwana ko gae dana le probleme ya go rema ke tlhogo wa lasbono se re mo biletseng ke boletse so mama ka o lwala too much and then di dilo ka mo gae o ne le bo mankgakganyane ka montlong yeah ba leng ra ba bona ka montlong kore o bolae ka tšeko today o bolae o itse o itshume ka o sane ya boa gore a ke sa understand gore ke ntho e one or ke ntho e leng gore ke tše ntšhi or ke one or bjang cause last he ke tlo e bona ke bone montshare e le ka montlong ga katana le yona ke re ka e bolaya mpalela ya tšhabela ka magare ga masenke so masenke le paneng bošego ke robetse a šile ya fofa ka montlong puru ya fofa ka montlong ka tloga le bana ka robala ka kamoreng yeng ka mola kore a go sa phela ga monate na go monate ko gae and le before bo mankgakganyane bao ne go na le selo sa le ka šala le ausa ka sebakanyana o ke mošalang ka morago mama ka le magweng ne go dula selo ko dingwa ntlo and seo se utlang gore selo se boima gore ge se rata o bone le masenke a saka ko godimo a saka se le boima selo seo re teputiša gore marapilapila selo se se nnang modimo masenke ke eng and ge re tswela montle re rarone ko bona vele gore selo se se teng a o se bone mara go boela ka montlo selo se la se tswa gape sa gata and nna ga ya ke motho go boifa gore ke nako mang or a se nako mang nna selo ke nyaka gore ke se bone ge ke se bona ge go se se ka mo gae so ne re tswela montle awa a gona selo a re bone selo so nna re gopela thušo ka dilo tše dintši ko gae kwale a gone tswele pele ko gae bama ka tshwara mola wa tlogela tshwara mola a go tshwarege gore a go tshwarege ga re ke tshware se dingaka wa lwala ga tsama dingaka di mmotša se mmotša se ga ya mepaparo fete ga mofa ditlhare a di bereke re fitlha gae tša di-chemistry re lekile gore re mo rekele tša di-chemistry a go nente e bereka mo yena e no phela le molwetse le be ausa ka lena o ke mošalang ka morago mala ga ya phela kokombogile ka maleng gore a ke tse gore yena gore a tia and ga tile a dume selo a ba botlhoko so ga ya bathong ba re go na le selo mara selo seo a ba sentšhi a ba kgone o sentšha so nna re gopela thuso ke tlo le thuša kgaetšedi yaka wa tseba taba tša lena le no le bja straight tša bontšha gore ka gare ga lapa gone malwetse ke kole mama a bolela ka taba ya thokolosi gore ya mo tsenela le wena o ka re ya go tsenela nko gatagate go yone go dirang thokolosi nna even le mabane ke lora like ke rebetse le dikula so ene ke a le tseba like le mo shopong ke rebetse le dikula like go monate ke rebetse le dikula the next thing frue ke tsoga a ke sa le monate ke kopela ka botlhoko gore ke fila gore vele ne ke le busy le mmelotse go lapile so ene ntwe ha interagale ka mo ga ifela even le nka ya ko mothong wa ka ya gore ka re tse ke ntwe le gore e tsamaya le nna le ke fitla ko ntho e ba teng kore e kgona gore le go le mo mothong wa gagwe e go fitlhele alright wa tseba thokolosi e ne le bothatanyana kgaetšedi yaka e duma gore ga botse ge re itloša re se ke ra itloša go wena fela ka lebaka la gore e kgona go fitlha le kua ga bo mogalabe le mogalabe wa gago le yena re mo thuše re be re e raka gape le ka mogare ga lapa so re tlile go thoma ka wena mogalabe le tla mmotša ge e le gore ke motho wa go dumela mo a dumelang gona ae ge e le gore ga gabe gone mo ba yang gona ae ba mo thuša kere so lena le re ge le kry-a thušo ka saete le yena go be le mo a kry-yang thušo gona unless e le gore yena o a lokologa go tla le ba gabo mo e le go gore le tlabe le thušwa gona mara a se kgapeletšo nne akere cause re nyaka gore o fole mara bothata bo tswa ka lapeng la geno akere koko
wa tseba taba tša gago di beile gabotse di ya kwagala o hloka thušo kore di no ba straight di ya kwagala koko o hloka thušo o hloka lapa la gago gore le agiwe le be gabotse ke tlo go riela ka mokgwa o nyakegang ka gona dilo di a kgona go fellela di a ba gabotse ka go thuša go tswela pele ya a ke bone go ne tšentšhe ditaba mo o ka re ka buša mme ola ka mola o ka re ba sane ditabanyana ya tša ba awa kore re a leboga wa tseba re a leboga ga ra re senyetša nako taba tša lela leno di beile straight ebile ka mokgo le di beileng straight ka gona ga di ne dipotsišo tše dintšhi ga di ne ditlokotloko so metsotswane e šetšeng e ke nagana gore go ka bua ola wa tuku e seng mekenne go boe ola wa tuku ola ba duletse mola lefo nko re biletse kgaetšedi o tle le ola o mo tee monnane Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng pitšaše e ya kgabakgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharolo ya mathata leo le tla go kwagalane le ditaba kgaetšedi re a leboga mma gorena re a leboga taba ja lenawa le di beile gabotse a fegeletse ke meki o kgaetšedi ya malefo meki o kaena ra gopola dula fase jwale lekgolo jwale lebaka la gore re go bušitše ka baka la gore re kwele gore o ka re ditaba tša gago e sa le tše dintšhi ene di bohlokwa ene di a kwagala jwale o buile kgaetšedi yaka napo o no diala gona ka mokgola o di adileng ka gona nke o re fetše e leng gore o be o di lebetše kapa o di šile morago ka baka la nako thobela bjanong nna ka mogae ke ngwana wa boraro go babute ba babedi go tla nna nne ke latala ke mošimanyana abuti wa ka ke wa 1965 ka nako ela ya dinto ka 86 o ile a re a etswa go mmaka mmaka na bereka boxburg a etswa go mmaka ga a fitlha mogae a ke ra go loeng ka phošo ba motuntse mothonyake maphodisa iše a fitlhela gae so a bolokiwa gantši ke fele kutlwela pitseng tse kgolo kere ba re ge motho ka mogaile wa ba lelego go bana le go hlapa bjanong ka re rena ne re sa le bana mme ke ena na le re ne nae mogae ka re mmaka na sa le re no gola ntse a bereka yena o a ne le rena mogae e le ena re hlokometse le mokgekolo ko kwana e nompa ke itse re le wa iragalang after dipoloko tsa gage o re ile go a hlapisiwa gore bjang a retse bjano wo ke gopolang thata ko ne ke malatela wa tlhokofetseng ka 2022 yena o tlhokofetse ra mmoloka re mmolokang ga ra mmorokela mola ga ko kwa rena re mmoloketse gae bjana le gona mone ke kgopela go nyaka o itse gore a na re rile setho ore re fošitse na ka re mmaka ga a hlaba ba mohlabisa ko bogadi ba gage salano roula ba ntsha kgomala ga re mara ge re ba bolela ba re la mathomo kgomo itswile ya gage ga ne le bana ba babedi ba so ke ge mogala ba epha toropo a nna koo o tlile ka 98 mogae nna ge re ke nako setse re hlaifile a ba re fele re ya re mmona gore go tse kae ga ausage so a go rotseng ga ausaga ne ile last ball motse a bone setse o ile go sene motho ga ba tlhokofetse ka moka so a boa ke ge ba itla ba re mogale o buile kganeng ge a buile o gorogetse kae ga ausaga ke bona ba mo tlhokomela ge ntse go ya ba le ba family ya botate ba bana le tsona ditharolo tsa mathata go ba tafolkopo ge go fitlwa tafolkopo mongaka o ne ba ile ko go ena ga bina mona a bitsa lapa la tatemogolo wa ba re ke mosoko a re ke nyaka lapa la mosoko mo ke ne le ditaba le bona ge ntse ba yamola go ena ba utlwe gore o reng a re mosoko wa lla o nyaka bana ba gage a ra boma a ra reng so ba elatelela tabela ba be ba fitlha ka malapeng ge mmamogolo a hlalosa ge ba tlile molao wa ba dumelelana le bona ba rawa bana ke ba leng na re ne bothata gwa ke ge mogalabola a ba šile ga ba šile ba tle ba tsa mme
ba montsha kgomo ya legare a roula ga a fetse o roula ka 99 ka re 2000 2001 2002 2003 2004 mmaaka ke ga thoma o boa tlhagae o godila ke re a sa bereke ke ga thoma malwetsa so re katane le ena ra katane le ena re ya mo mongwe a fela ra wa yang kae go bokaone ba se be teng a buta ka bjanong o tlhokofetse ga a tlhokofetse ebile yena na bitsa ka sefane sa gona kopa nna ID ke tse ke nne ka ra tšhintšhe awa a go molato ga fetsa o tlhokofala ba ra wa ngwano re le ba mogodi ra mo tseye kwa rena re ipolokela yena ke ge ntse setene se re ne na se kwa mara iše go agile ke sa le bise sa ntile mokhukhu after mo a wa boloko ga a šhino boloka mola ngwana wa ka ke re mo fetetse ke bana ba bararo ba babedi ba bona re ba boloketse gona koo kana le gona mo ke nyaka ke kgopela tlhatlho ke tse gore tse re di dirile dinne tena gore re kgone go thušega ka ba nna gone bjeno ke bise ke tsosa motsolo nnate ke a palelwa ka baka la gore ke noši and mokgekolo ke motho a itolela ditšhelete a ganka se tshepe mebere ka iteng bana ba ka le bona bagolo ba ke ba diring bjaneng ke thušo e ke e kgopela le fosateng le gore a na dilo gore ba di betile ka tshwanelo goba a ke botsiše mo ga geno ke kae gaetsedi ga e ke gona malakgobokwane mo ke go letse ga koo and then a buti ya go le mmoloketse kae re mmoloketse o tswetse kwa go seteneng se se ke kae kua mola seta mošato motswa ke kgobokwane ke kgobokwane ke ga ge ke ga e se mogolo mara kgapa madi e mo go tsetseng a butane ke setene sa mme ke kgapa madi ke nyako kwešiša ye gabotse a buti yago o tswile ka seteneng sa gabo ge e ba mmoloka ge re ga a bolokile o tswetse kwa ga a tswa ka mola ga go kwa rena ka mola go botse mara le mo ga atišitše ka ku re bataraile ka ena mola fro alright no ya buti a ene bothata ke tlo le nyakela yona ke le botsiše gore yena go ya ka yena a buti o robetse jwa mara ge e le gore le mo ga atišitše mo o labela mo iša ga gabo a ke bone bothata nne bothata ke bo bona mo tabeng ya gore re swanetse re tsebe gore lenyalo la mmago le papa go le sepetse jwang lenyalo la batswadi ba ka lona ka mokgo le tsamaya le tsame ka no gore a go a fela ka re sa le ba ntsha yona kgomo eo pele nna neše ke be teng e le ba babedi ba botana and then go a moo ke ge mmaka le papa ka a nna toropong a sa tlegae ke nyaka e ya gago ke a e kwa ke tlo le riela phekolo ya lena le nnoši ya meropa ne ke tlo bolela le malefo ke tlo le riela phekolo ya lena le nnoši ya lapa la geno mogolo ga gabo mma go gahlantšha le lapa la koko la šetšeng le wena le bana ba geno nto e ntshwenyang ke ya ba le bomeki bale meki ke bona o ka re le lena o ka re o ne bothata le lena ne meki ntate moremi ge ke tlhalositse ka mokibelo ke founetse ke ngwana wa ga ka bo 8:30 ene ke distance o re nna le mo banna ke kgolo a re rosine ke a kgopela gore o tlemo ka ra wa mara bošigo bo ko tla ka eng trusting ke kgolo ene go a bo ifise ke bošigo gone bjano batho ba tshwenya bana a re gape mmeso o alla ke re o alla molato e le gore go segolo thata nako ngwe ile mphounela e le motshegare ngwa phesbona ya meki ga mphounela mala rosina mama mme so o wele ke lona tolo la bolelang ka lona o wele ko re ile re ba re a hlatswa a bukile sekotlolo sa dibjana ga a gata mo a gata gore o ile re mala santsa e go dima ana go fase ene a ita khona ya stup ke ga e wa ka sekotlolo se ke ge le tolo le thomororo gona mola ngwana wa meki firstborn ne ba bereka night shift 3:30 ba tsamaya mo gae ga a founa mahlatso ngwana ka wa mathomo e bele gore o teng ga a founa mola o re mmago ka botsa go waka a re mama swena o busy ka nako ne ke le busy ka leksorisamento ke le busy ka go motoga a re mama swena no reng a re gape mme swena o wile ene wa lla ena ke se gore ke direng mama o ile mmereko nna gone bjana ka 3:30 ke a tsamaya ne le go chaile bo past 2 kana ngwana o la gore mama bjane ke ile beng ke ra e wena tsamayang ka sešimo samente se se too ngwana o la ke ga šianela ga mamogolo a fitla kwa ke raka nnete mokgekola modimo wa palopala le ke go ema ene o santswa e mmerekong bjane ngwana o la mphounela mama gape mme swena gape wa pallosa ke re a gone o le moitseng le molele mo kgausona le miseng tleliniki ba cheke letorole a ngwana o la ka nnete o founela ngwana a molatelang wa molatelang a ra wa ke ne le mammanse wena mo o re ka koloi la re o petšha koloi bjane o re ka tla mo a re tla ya letle le kgape mme tleliniki
a bana bana baya ge ba fihla kwa ba tsa mogekolo ba misa tleliniking ga a fihla tleliniki ge ba mo checka malabara wa letolo le utlwile botlhoko ka re nthomogolo mara ga a robega ke ge ba mo bandisha mo fa dipilisi ile ba re ne go tshwanetse ba mfe e nngwe ya sentime ba motsa ba re koko o tselena a ra wana gaje sa le ke tsoga beane ke ge ba cross station o wa ka ba re why o nna le mogekolo mara ka nako mogekolo a rata a bene o phasa go 3 o la ra wa nna ke nne le ke family ya ga mara nna ke nna kgobokwane yena o nna ka 3 stay so ke ba mra ba re gopela re go fihla a ke re ba gopetse gore mo tisemo go fihla botse wa le ka malapeng a direle mogekolo dijo before a tona please a ba ka nne to kerile ngwana wa o a latela mmai ngwana wa gago wa moshimanyana ke na re mo go di wa twata ga botsa moshimanyana re ke gopela gore o apele mme bara ane dipilisi ngwana o la no dumela mara ka mogola mantsi bana ka founela ma ke se tsa chaisi ka rubia mogekola wa mme wa palla bona mola go a ka re mama bjang re be beng ke ra imana re nyakeng koloi re o tsa mogekola re mise sepetele a gone motho a tong mo thushi ka ntele gore we re ge re fitla kwa mogekolola ka nnete o a pallwa bjang maeki o teng o a hlapa ke re meki gape re tlile mo go wena re tlo tsamme ke re mise sepetele ka re ba ile ba re a ye sepetele maeki a ga a ra wana ke re a o ibia a ra wana ke tswa mmerekong ke lapile ke ra wa maki o tswa mmereko mara sa matho o se tsamaya ka matho mtsa bana transport boima ba gore o sepetlela ke nka re nna re tlile gore ke letse motho a go le gore mogekolo tla re ga fetso gore a mo patela mtatola a bana le bothata a wa pala mola ka re bianong ge wena o gana o ra gore nna ke tsammago ke mise sepetlela ke noši ge o ka tla go ira problem a le tlo gore ke rosina le bana ba ona mala rawa a ha e lo a tswa lena motshegana ka rawa gape e boleleng eo a ire se gape o bolela o ka rawa motho go gore a e lo a tswa lena tlingo motshegare ngwano ge o ka bana le bothata gore ge ba ka admita go tlo diragala gona mola maki o thomo ka re maki wa itse ke ge le gore mo gong ga o nyako tsamaya le rena le ma nna le nna ke me ke santse a tle mo batho ba mogale ba tsheletše ke tšhaba dipolelo ka re ao ke mamola ke gane nto ngwe le ngwe ga lla o ene mpotsa ditaba tse ntši gore a ke phele gape onkwešiše gona male ke ge dira re a sepetlele ra boa ka re a ke founela ausago a ke nyako sa le melato ke noši ka founela ausago bereka le gore go setaba ge ke mo founela ra ba rosine ke ya go leba go bebekile mo le se ka ba ona ke tse goreng ke benne a irile bja ko go boeng ga rena re tla kae gae okwešiše ke lona lotolela motsheng ene o re maki ge a bolela wa motsatsena tsene mmalo ge ba mphounele re founetseng ngwana gane ge re fitlha mola maki o ntsa mantse gore yena o latlhegile ena a ne femedi mmago mo rapela manaba go rama o ra rene ka re nna ka ba manaba le bana ba ka mo ka mogekolo le wena makiki wa le wena ke tsoga le wena everyday go ne le bothata o thoma ka go tsana le nna ga ke ne bolela ke tsoga ka go tsa wena ke re ke ne le bothata go sososo nna le wena re godile mmogo ntongwe lengwe ra thuša ka ge le gore ba le bene o ra utlwane le bona le nna ke a itse gore ba le ba gapa ba nnoši e le ba babedi alright ausimeki nako mama a robegile letolo o ganne go mo felegetša sepetlele ae a tsanke ke gana nna ne ke ile mmerekong and then go setse ngwanyana ka wa mathomo ena o kena na shift nna ke kena day so ga ke boa ke kerile lengwalo mo room tubaiteng so ngwana ge shwa ntatelang a re mamogolo lengwalo sele and then ne ba isitse mme tleliniking ke bero ka re bero o berekile and then mola awa ke a tshela metsi ke a tlhapa ke tlhapa ba kena ba ra wa re latile mme re bone gore taba bosasa ka ne ba ile re mo ise sepetlela le gone e ka selo ke tsamaile mo ka bo ka re ka bo 8 ga ipitsentse go le dikena ne re le sepetlela re di utlweletse sepetlela a re fitlha mo le sepetlela ba ra wa se ke ra kena ka moka ne tsamaile le nna le Rosina le bana ba ga babedi nambele ka ra wa vero ka ne wena o tswa le yena tleliniking motshegare tsamaya le yena o tla kgonong tlhalosa ga baka la gore ko wena o tswang tleliniking okay be re botsisa re mme o jelena ka re ae mme ga ja a re ka nkereile tomošo ka re a sala mo apela a mo apelane ka re aowa a mo apela a wa rile ntse sepetlela ke ge vero a e tla le mme ba mfile dipilisi okay dipilisi tsela wa nwa a gone bothata monyadi a re aowa ka baka la gore dipilisi tse di fedile a ke mo rekele raparapo ya avon ba re ya fees and then maybe ditolola ga letla ba reka a o mo reketse le nna ka mo rekela rapa e nngwe la editse monomo wa kore go monno la difaka nna ka mo rekela rapa eo mo go swana le leng a rekisa
ka rawa a tshantse kae and then ga bona go pala a tlole kae ke gona ke tsepedi nyedi o re ke la ibone nna ka reka ya monnola wa diphaka-phaka okay ya wa tlola ka ena mara ra bona gore letolo yane ke ra ausakeke mane mmela mathomo a tlo thomolwana o thomile ka go tshwenya ke letolo ga ke misa bare ke dilo tsa batho yaano gone yano wa re o sa dire plana gore a ye batho re bone kgone go bona gore letolo ke lona la go gobala ka nnete or bjang kane o tswa tleliniki o tswa sepetlela re mo reketse dirapa mara gone nto e thušang le no fele le ruri a o se ka mpetola ra bona a ke ne tšhelete ka re awa le nna a ke ne tšhelete everyday mme gane a lwala le lebeletse nna le re ka tšhelete and nna gone bjano a ke ne tšhelete a kweša mara wena le ausi Vero le ya kwana a wena Rosina re kwana thata re o ke Rosina nna ke na Rosina Vero ke wa ke ngwana wa ka wa itseng ba ka tšhelete o wena le ausi Rosina le ya kwana thata ntongwe le nngwe re godile ka moka re ma 96 ka moka mara ke mšaka re kgwedi kwa tsena wa re le ma 96 le ma 76 ena kwa April nna kwa January ke mo feta ka dikgwedi mara re godile ka moka jwale bona ke kwa bolela gore le ntšhitše lentso la gore mme o bitša manaba gore ke bolele so ne ke tletse ke pelo ka baka la gore mme metlhe gore nna ke morugile mara a gone letlhapa le leng gore ke a le ntsha so metlhe o mpileditse bona la mathomo a wara e solva ya fela maloba gape a mpiletsa bona gape yaanong nna mola ke itse Rosina ke motho e le gore ke llela a gone mo ke llelang ka ke sa lele mo go yena ke llela mo ngwana ka mošimanyana o bedi ngwana ola ke yena ke iputse gore ke yena sentse gore ke llele mo go yena kane o ga ka mathomo le go mmotsa kore o ka re ke motho mongwe a ke motlhaloganye ke bona emišitše letsogo mo lesa bolele ganyane Rosina ke le ena nto ngwe le nngwe ke botsa yena ga ke ne le bothata ke botsa yena Rosina ene Rosina wa itse gore ke phela le bona le maloba ke tlhoke ba itse ka Rosina le bana ba ke kgopela gore ke beng wa bolena nna re ke lla ke thušane le lena re bento e teng ka baka la gore nna ka mo saeteng ya ka mogae ke noši ba le ba goga ba noši nna ke ne le motho nna ke kgopela gore le tshwaraneng le nna so maleba ga a ba bitsa yaanong ke thomo gore ke tletse ke pelo ka re awa pianong o mpileditse batho la mathomo gone yane gore le ba malome o ba boditse gore nna ke a go tshwenya so go na re family e leng family ya ka ka moka a go sane motho e leng gore ke tlo llela go yena gone yane o biditse Borosina ba le ke llelang mo go bona go na re tatementse gore Borosina ke eng ke mana baka ka baka la mathomo ba biditse batla gone yane o ba biditse ene ge ke re ba botse gore ke gore le kare a bolele a gone ntwa e bolela gore ke morile kareng wa e bona so teso e ke utlwa botlhoko ntate moremi gore kgane nna ke motho mo bjang e sentse go tloga ke tloga le gone bjanong wankwešiša teso e kere pelwaka ne le botlhoko thata kore ke tlhole ke lela the whole day sontaga le mola motseng wa modimene ba memile gore tle re thuša ne ke no dira mare ba sampone gore pelwaka e botlhoko kore ke no braipa so gore batho ba seke ba bona gore go diregileng pelwaka e botlhoko ga ke sale ke tlo ema ka maoto ke tla ko lapeng ke tlile ko lapeng go wena ka bona gore anke ke ye kwa ke tle ke kgone go kry-a thuša e fele gore nna ka bonna go ne le bothata bo bole mo gone gore batho ba ba seke ba mpona ke le motho ntate more mo jang thuša gore le bona ba kgone mpona ke le motho se ke se bolela ba se utlwele se mme ke bolelang le ena ge ke mo eletsa mola le mona a nkutlwelelang tse o kare kengwe a mpone ke le ngwana gape wa tseba kgaetšedi yaka dilo tša ga gore di loke santse re lokiše pelo ya mokgekolola pele motho ola ke mmago and o kgopišegile o ka tsamaya dingaka tše ka moka wa phetha ditaelo wa dirang wa emaema ka mokgwa o nyakang o ka se loke never o loke nto e tlo riang gore dilo tša gago di loke ke gore o thuše mmago onkwa so solanka o tlile mo ebile le kgone le kgonne o fitlha mo dipitseng tše kgolo ke tlo go thuša ka gore o tla bo o tlile le mmago then go o tlile le mmago o tlo o kry-a thušo why ke bolela so mokgekolola tsela ya moayang ga e gole and ga a ka robala le ka mogola o tlo bola ko go tlhaba dipudi le dikgomo mophasa o leka gore pelo e la gage e sokologe e gana onkwešiša wa bajwa wena re ya go bona wa bajwa o nyaka thušo re tlo go thuša re tlo go thuša bothata ba lapa la bolena le ya loišana onkwešiša bothata kore le ya loišana lena and lapa la bolena a le ne sephiri
o nkwisisa le bolelana gampe ya ke nnete baiba jwale nto kgolo e nyakang ka malalapeng ke phekolo ya meropa why lapa la bolena badimo ba tseba le dithuthile pheko tša bolena di swele le ya loishana go ba re wena o epeletše dinalete ba re o epeletše lepotlelo ba re o gare ga mathata magolo mo e leng gore dilo tša go di ka seloke di tseba ke mma ngwana bolena o a thwasitseng o kae ngwana borena wa thwasitseng ila ngwaga fete ka mnyakela mmereko wa bereka kane ka baka la gore o ka seno nna wa re o emetse batho kane a re itse gore modimo go tshwereng kwa re go alafe ore o fodile na anke ka monyakela mmereko wa bereka le rena go ne bothata ile ka mmereko o fela a tsamaya a re a ntha ka morakere wa kae a mphora re ke ya kobeleng yaka ko ke thasitseng o ile a re ke tle ke mothuši okay ka ge e le kobela ga karawa go ne bothata mare na mpotsa maaka a tsamaya nnete ne itse ke ya o saka a tsamaya a ya ga ke tlo utlwa nnete ba re o kae o bretse a le mbretse o ile kae o ile mothoma re kopa lena ka Facebook okay a gone bothata wa tseba a re lokišeng ngweši a ke dumele gore badimo ba ka go fa bongaka go fole a ke tsebe mara a ke dumele wa tseba mabaka ka gore ke se ka dumela ke eng ka kapa ke nyaka gore le motheeletše taba ya ikwešiše badimo ba ka se re tsa mo dithuta bongaka gomme ge o ile go dithuta dihlare le ditaola tše e lego gore ke tša go fodiša batho ba re wena o ithutela re wena o fole o fetse o tšee dilo tšela o di bie o tsamaye motho ga go rutiwa bongaka a se go baiwa bolwetši go ne go ya go alafa bolwetši go ne go ya go rutiwa bongaka la nkwešiša so a gone gore ba re badimo ba ka go swarela gore wena o fole no a ke dumelelane le yona ngwana ge a swara ke badimo ba mo fa bongaka gore re gape go e tla ngaka e santse ngaka e bitle e alafe o mongwe o ka se be ngaka gore ba re wena o fodile o folla bongaka o folla jwang bongaka e le gore o ile bongakeng o e ya go fodiša batho so o buile o tlile go fola motho gape ga a swere ke badimo a bajwe no ge motho ba re o swere ke badimo o swere ke badimo ne nne o ya badimo ande ge motho a bajwa re o a bajwa wa ngakeng wa alafišile onkwešiše so gore re ge motho ge e le gore o ile go thwasetša go fola a re ebitše thwaso nto re motho o ile ka alafile o a lwala santse re e beeng gabotse motho o a lwala and then ga a boa ka gae o boile go alafišiwa o ka se mmuše le dipheko because mmereko wa dipheko ko go tšhollwa go lebelela batho ba bangwe mmereko wa dihlare tše a boang le tsona ke gore di alafe batho so ge yena a eya go thwasetša go fola and then o ba ya go thwasetšang a ke dumelelane le yona re na problem ya gore batho ba thwasang ge ba fitla ka gare ga thwaso ba bapala re na problem ya gore re na mangaka ge bana ba tlile go rena a re ba ruti wa nkwešiša and problem engwe gape re gatlhanang le yona ke gore ge ngwana a loga e tswa ka thwasong e bontšhi a go ngwale gore wo o feitše so that's why re fela re bitsa batswadi matšatši a re batle ba bone gore bana ba bona ba riang ge ngwana a sa rie selo motswadi ya gage a bone mara gore ngwana ba re o ya go thwasa re tšholle mabuala re rie mediro re tlhabe dikgomo re re ngwana o ile go thwasetša for go fola bolwetši a ke dumelelane le yona e re ke no tšea nakonyane mama ke go tlhalosetse wa tse re bongaka keng a se bolwetši ke mpho ngwana ga a belegwa o belegwa a nne le bongaka mo go yena e sa le lesea o ka se re kokwago a hlokofale ngwagao and then after 2 years ba re o swere ke kokwago wa fetšang go robala wena o bo le gona ebile a go godišitše a e kgonagale nto eo bongaka ngwana ba mo fa bona ge a belegwa ke nnewe ya gage wa bona bongaka bo ke bo swereng bo mokgekolo wa gona sa la hlokofala kgale ka 1953 ke be ke se gona nna be ke se gona mokgekolo ga a robala le bopapa ba bangwe be ba sa motsebe gore ba tla ba motsebe ke lebaka la re mokgekolo o be a mpontšha dilo tše ka dipono le ditoro ge ke robetse ya mpotša re ngwana ke nyaka gore le tle poleke ya gore ke mo nna ke lego gona taba tše re ile ra go di kry-a ge re šetse re kry-ile ba ga botate mogolo mokgekolo a ntloša kae ka thwasong so a nkiša kae Petersburg ku so a go kgonagale gore motho wa thwasetse go fola no a go kgonagale e re ya go ruta bongaka ngwana a ka se ye sekolong go a go thuta di-university a tsena ya etswa a re gore ke thutela go nore nna ebile ya thuto sekolong ka nore gannyane e fapana le ya bongaka ka re ya bongaka o belegwa le yona
so ngwana bolena ge ile gore ka nnete o ne badimo a nyakišiše sedimo sa gage and then a bereke mmereko wa sedimo sa gage a wa re mo founetse maloba a ke mo founela ke re nna a ke itse ba re mo founela founu wa ge ya gano ka re ore blockile mara ba mo founela ba re ba mo founela ka ba re ke private so ka nyaka founu tsa gage go ngwana gage wa bobedi ngwana o lantha re aowa mamogolo a ke ne founu tsa gage ka re go a kgona ga re tlhoke founu tsa mmagona anke o bolela ka nne o tsamaile le ene o nna le ena kwa brets gone yane kane a sa le ko o tsamaile ba roka thoko limpopo a ke itse o limpopo leo ke gamama re ile a tla le ena ntate a temola a botsa ke nna ba re ba tsama ka re wa gama nnete ka baka la re fanetse ka mo a zange kore a ke di tlhaloganya ga pila mpoditse a ba mpotsa le re o nna kae gone yena o saka ke yena a itse ditaba tse ka mokane kgone mo tsela diaparo ba kopane gore bosdala a mo fe diaparo ntompa e tswaletswe ga e bodiwe ene ge ngwana gagwe mafele o kene le ngwana o ba re ke ena sentseng a tlhokomele ntompa kwa mafelelo ngwana o na fela ya bula o tsamaye le sekisa ntompa ngwana o la a sa kgona go bula ntompela o reile ka go ngwana wa mpotsa rawa mama o ile seketlhe ke bula ntompela dilo tsela batho ba ntiretseng a ba ntirela ga botse wa bona yona nto go fela motho a re a ka rielwa ga botse mama go ne batho ba bangwe ba re badimo ba ba bontšhitse gore ba ye go thwasa ga mammang ga fitlha ga mammang a bapala a lebelele taba tša banna a lebelele taba tša go bapala a lebelele taba tša gage tša gore yena a e fele o lebeletse dijo tše bose ga e ba mo phenkgelela ka tšhelete bana ba bangwe ba ithuta bongaka wa ikwešiša nto e bitswa ntompa e nyaka maikemišetšo and-e ntompa nto mathomo e nyaka motho go bereka ka thata gore ke dule setulo se ke leng mo gona gone bale ke berekile thata wa ikwešiša senke go ba bonolo gore ke tle ke dule setulo se no go na le tsela tse ke di sepetseng tša di-challenge wa nkwešiša tše e leng gore ge nkebe ke le o mongwe be ke tlo re ngaka ka ya ntirela selo mara nna ka lebaka la go tseba gore nna ngaka ka e nthwasišitše ke thwasitše ke right ge e le gore ke ria diphoso di ria ke nna ka bonna a se phoso gore ge ngwana a thwasitše ba re a rielwa tsona le boele morago ngakeng ya gaga ke re ngaka le ipatetše then ya ngakeng ya gage lo mmotsa gore ngaka ngwana ba re a ria tsona then le kweng ngaka ye gore yona ngaka e reng wa ikwešiša go ne bana ba bang mama ge ba fitlha gae maitshwaro a bona a dumele gore a ka ba le balwetse ngwana ke ngaka o fitlhile gae a apare gabotse number 1 o ketima le banna ba ka mokana ga bona number 2 o ketima le mo mabualeng ka mokana ga kore o ketima le mo mabuale ebile o tsamaya porofeta batho le mo mabualeng nna ke molwetse o mo fesang tša tle go wena pe balwetse tlhogo tša bona di a bereka balwetse tlhogo tša bona di bereka ga botse thwi ke nto leo kere ngwana a re lephandala ka le riangeng he nna mo ke phasang bongaka bo nyaka maikemišetšo mama onkwešiša wa bona ge ba ka re mo bongakeng re tsena ka dibuka so go tlo ba lefeileng wentšhi kudu wa e go e ba lefeile gobane batho ba bantšhi ba thwasa ba sene maikemišetšo ya so ka nakonyane e šetšeng ausimaki ke kgopela gore o kgopele mokgekolola tshwarelo go fitlha gae ene o ba o khuna mo botse modimo gore o kgopela tshwarelo ka tše ka moka di diragetseng lapa la geno ke tlo le thuša le wena ke tlo go thuša mama ke tlo go thuša ke le ya go ria ka mokgola ke le boditseng ausimaki o ya ka gae a dula fase le mokgekolo la swarelana lapa lela la gabo lena gore ke tle ke le thuše ba ga malefo ke nyaka bakgalabe ba ga malefo la nkwa ke nyaka bakgalabe ba ga malefo le tle le bona kua gae mama lena le tlo tla le lena le tlela tše dingwe ke bona gore ke dia bona kwela e sa re dumelela magagesho nomoro tša ga moremi ke 079 170 9862 ore le ka founela 071 3981508 goba le ka founela mopapa go 072 133 6761 076 a re tšeaitše tša mopapa gore ba batlang dipitšeng tše kgolo ba kgone go mo founela 072 133 6761 le tlo mo kry-a the right reverend mopapa moruti malefo o ka no re go mo founetse wa moruti tšo ntše re ka thapelo modimong ka kwa dilo jaaka o tla go rapelela ke lebogile kudu malome ka kapa a ke lebogele motheeletše kgole le kgausi le ka mo mafaratlhatlheng ka Facebook ke a leboga